روش باش صباح بخير تماشاوان نجام بخيراتن برکرانین ترت کردی سال 2023 دوش انا می داوی امی رو بهبره بکن امی بهبره سالی خلاص بکن مسابقه ایرو دیسه مثل مجاری خوش باخون امی بحث خوارنی بکن سالانو ده کام بنیرو خوارنی چاوا بهتر امی ترجیح بکن امی بحث وی که جیب بکن و می به تندرستی نابی هلبت امی بحث تندرستی آخو و صحت آخوجی بکن امی ایرو بحث چاندا هرمی بکن خوارنین هرمی چاوانه بتایبتی ام بیجن عالی هرمی کیجان خوارنتین چیکرن و ترجیح کردن ادی زبستانه د سرمایه دام کیجان خوارنا ترجیح بکن اتابی دمان وان خوارناجی چه دکن عالی شفای جی ام جبیر نکن امی بحث صحت آخو و تندرستی آخوجی بکن البته که هر هفته هم بیجن برنامه یاوی پارچه اکشی یاوی ام بیجن به مساج و نابه امی هم بحث تندرستی هم جی بحث خوارنا بکن تشکی کو ام بیج به کم بیجن و دکارن لزیده بکن جبر وی کیجی 0506 657 53 62 به نمره و دکارنش مره هم سر واتساپ هم سر تلگرامی و سر اینستاگرامی جی و دکارنش مره بنویسن میوان امین استودیوی و اجمره بحثا وان مجارا بکن عالی تندرستی می دکتر محمد اجورا باقوت هر وها می بحثا چاند و کلتور هرمجی آخوارنجی و اکادمیسین علی آلکان دمره می بحث بکن می سر باقوت می میوان خو ندن سکناندن خیراتن که بکن و ام دست بکن سران سری 2 ساعتا امیل بربن مجبر اکران خو بنم بیجن مامسته علی آلکان دمر اکادمیسین هر وها آش پیجم بیجن تو خیراتی سرچاواتی صاحب خودش راضی به خیر و خوشی به ان شاء الله اثر سالات توی ایگول مد مزین ایگول تباشانت که از نهاد پیروست کم ایرو روزنامه خوش به با ام بحثا خوارنا مردینه بکنم بحثا خوارنا خوی گم لیچه بونو حتی نهامه بکن ان شاء الله ان شاء الله دمام خوشاره ام بیجین ان شاء الله ما مستمالات آوا هر وقت دکتر محمد اجو عالی تندرستی جمی بره باقون و خیراتن جارک دیز بیجیم جارک سپاس سال سپاس خوش ما مسته ایرو می بهوره هم صحت آخو و هم جی خوارن خوش می بحث ادی کاپ هوره وی چاوا بین زانم هم بنیر باشه به دستور آواز ما مسته دست بکم بله ما مسته ایرو می بحثا چاند و کلتور هرم بگشتی بکن جو خو تابو بحثا مردینه کر بلا ادی جو خو نغیدین ام بحثا عن تابع بکن خوارن وی گله خوشن دیار بکر خوارن وی جگراوی بنابود دنگه امردی نجی گله خوارن خوش هنه لجوله مرگل و عانه نوسا کل دوش ام بحثا می بحثا بگشتی کلتوری بکن یعنی دمام دبی خوارنش خو هرم تبیرا انسانا ل ترکیه از بیجم معنی اوی چی ام بیجن چما اوقاسی درکتی پیش خوارن ما چما اوقاس خوشن می بپرسن ايش بوا برسون خوش تصاب بيشي ده راستي مملكتي ما ذاتن مملكت كي قالكي بدايره بقيمتها اذا دبراغو نزيكي ويناكي شهي مثلا امكارم بحثا ميزوبوطاميا مثلا وقتها قوم بكن تزانير ميزوبوطاميا عند العراق سوريا ايران فانكي مبجيرانتي ناف هفدم چونا درباس بونم کتن ناف هفدا وقتا گو ایرو انسان که به ناف هفدا سایجه نب بشتغالیه نب چیکه بخوار نیجی و ب ترقمنتیا مثلا چیکاگو پاور درامن رونن ایرو چت خون چنا خون چوت خون چنا و خون و پاور دشتغلن سر و نکیرو خوارنامه مثلا یا مردینه یا عنتابه یا ورفه یا دیاربکر ويا مثلا فاني كي حمد تف ولو كتيا ناف هفدا يروم كارن فيجي بيجي مثلا خوارنا مردينه جي انطاقيا جي حلبي الشامي مثلا هفدو دستكستان يعني كتيا ناف هفدا جبنا كده جي جبولو يرو وقتها خوارن كتشيت كي قالك جيت يا ما خوارن انطاقيا جي خواريا ما خوارن جي اورفا خواريا مثلا مالباطيما جانتين خوارن دبي مملكتي ما في خانه ولو تشيتكن ام ذات امجي تشيتكن اما امج دبلا ترشبون ام شيرن بناي زيدت يعني البهارات بتجي بهارات هاي بيشتري نوسا بلي مثلا العاليه بهارات مثلا ايرو الفاند مزينه الحقاري مزينه الشمدلني مزينه البعد ولا وقتها مزينه هركس كي غورا خو تشيتكي راسته اما ايرو المردين مزينه مردين ذاتن دبرك بتوچ زحم نمازم بيا لتشفراوينا كي جيرانينا كي حملوا هافين زيادة بون تدهايا قرمبون زحف تدهايا جبوغو هافينا وينا كي قرمة ونماي زحفة تنقاري حمد تشتين مرديني تشيكي وهليني ونوخ بسكنيني لمثلا تشلو ام بيجن اشترفين شامي حلبي جوانكي ام تشيت كنيرو ام دائما قوشت حيوان ام تشيت مثلا بتشي برخكن اشتكاركن مثلا حيواني مثلا زاد قلامش ناكلن في بولجي جبوغو
مزوپوتامیا گرما ما پیشی درجه گوتی zaten جو گرم بنای فیکی ما گوراولو چید بن مثلا ایرو ترابه تنکای تشکی گول جه انطالیا چیب بی تنکای زیاده مردینه چیب کی نه تمام زمانه خود وقتا گم زاروک منته بیرامه هاوینه ما باجانه رش و بیبر ما دکرین ما حشت کرن بوی حشک بونه ما چیره شخورت خوار ما چید کر ما تکر دولمک ما تکر تشمشتیدی لایرو سرا چیبونا كان قلت بخازت تشلو بخازت تكاري تشيك يعني لما هر وقتي هر تشتغل هذا بينوسا قالوا في دي واتشاوا زي انا باشج ما مستيمه بفرس خوجيم رونشتي ما طبي سال اشتغل يا خوجيم بيشتغل ما اسبازم مساعده خوجي هي اسبازم بيجي يعني ايرو فيدا في يقول زمانه خود بتشكي خود جرنامه خود تشي بباشقه يقول تقريبا لايلونا بقرمه بعلاجات تشيكي قال كيش باش خاطرها ايش بقولوا يعني اما الشخصيه فكري خاص بيجم وإيرو أم سر أرشترما متك مثلا سر خوارني بساج بو مال باطني خو جبوا الصبا ضصبا شفنا مازن لدرنا بقيمة بشغلن يعني حتى سورك لي أم تشتا بيفن يعني مثلا تشتا أرشتر مشتكن وين كان مزيان قال كي نخوشي جدرت كذا يعني تشتين سراي في قلت في هاوين شيء بيترابط شيء لا بدأت شيء كنا سبستانة تبخيت بينك نخوشي ضعف شيء بن ذاتهم خوجي سربي قوني ها ام بينوك كده إن نبيدري أسبر خو بدم ما مستحنا كم بينه خو بردن دست في كده ما مثلا ما مسلم بحثات سرايا كريا براستي جديم هر وقتي هر فيكي دبينن سبز فيكي لي وقت برف بينا وطعما ونينا يعني ام بس السرايا بكن دم مش قاسي بكن درست ما مست أنا عليه السرة دو خصوصي برمهم وسا أولي ودرا بر إلاج كلامش كن أف حبكي بر ودرا تلكيك مزنة إلاج وقت نورمال داري خوجي بحتاج إلاج بزيادة كلامش بكي تسا تهلكيك مزنة أما السرة حبكي زيادة ترى والسرة بإلاجي ناس كنا çünkü ودرا hayvantına, germtine, meştine, mostetine, belavanatine bir ilaç o bakma ne mümkün. Çünkü normalde doğada haçış dengede ya. Boru ve dengeci bir ilaç karın او ودرا او meyve او sebze çebin. Yebi abi serada habiki او ilaç zedeye او tehlikamızın او ودرا sorunamızın ودرaya. وأدريجي سردا أنا أخاف درا تشكي هندك وتشكي أو أخشي sürekli verimli sürekli üründü de. Berberci ilaç adı ne usamamız yani ne koysa. Berberci azvabejim. Berberci او أخ minerale ve kemdi bin, vitamine ve kemdi bin. Yani o ah zuad be, gori vitamine ve minerale. Ve abi aftu husus ali sera bir mühimin. Vakidin hakes zane ki ali sera de kom sebze meyve ortaya çedbin bu zede raf ömrü zede be disa koruma dıkın servan yani hakiki ilaç dıkın servan ki bu raf ömrü van zede be karane be. Cevana evgişlik bin sorun bu medbin sorun çünkü kimyasal dıkın nafa sebze meyve de ortaya em dokun dike be laşemeci yani em kolay kolay ne kadar ilaca bağvejin ilacı vedra dike be emdre laşemede bu abi av detoks semyame tabi nahoşyame çebe çünkü vücut gerek olan bağveji ama ortaya detoks semyameci kharabe be o sistemime bana bağveji habiki zorlamış bin birikmiş ben. Birikmiş ben. Gorbe nahoşiye geçirdim mesela. Eklem birikmişti ben. Dediler ki romatizma. Dediler ki ser çermete çelbe egzama. Edi heyamame de egzama pir bela bu. Ras. Yani bela bana ne? İşte bela bana. Bu ev tiş demek dikevne navame de o ne kadar. Tabii sebebimizin evin. Cevi abi vidra Ali Serada o Ali hususi duhab mühim evin. Yani bana hebin ev sorun içebin. Ve de memnun sabecin mamusta. Yani embejin havine feki havine bukun zivistaneci feki zivistani bukun. Yani o an tercih bukun hatta ajdesti vaveri avqasi baştıra. Musab davet bukun. Çünkü euro çen hazar sal insan olu yaşamak devam ediyor. Çen hazar sal dar
داره زیتونه داره سیوه داره هر تو دار و دنیا خود devam دکه و گوری به دنیا جی اکتین چه خراب بجی چه دوا خراب بجی گوری خو adapte دکه yani او adapte خو yaşama خود devam دکه ama sıra ne var ya sıra yapaya sıra bela yapaya doğa vurucu yapaya cevabi sala insan yetişe yapay herkes zannediyor ki zararlı. باشه ما مستسپاس دکم اما گفت هر مفسیمه ده هر دمساله ده فکی و دمساله بخون او قاسی بفیده تره آنها وقتی پرتقالایه نه وسما مست زبستانه ماندالیایه و انتشتا bu انتشتدی çilekana xun yani او ای هاوی نای مسابجن جانا لبر مارکت او سبینا خوشتی ام دبن مالی فکی بینا وانت ده تونه تشته دمساله و دمساله ده بخون baştırdı bez باورم ام بری خبدن ماموستا علی ماموستا نه مثلا ام ده دینرن هندستانه جی baharat geleki berbela Den halde dünyayı dibişin ya Osmanlı mutfağı yani şey bejin bu adi Türkiye ve heremeji brasti tam edi pirbelav bunu o ev çançı geleki binavu deng buye dama musale binerin hem de Türkiye'de hem şimdi dünyayı aliye mutfağa kurda az bejim bir çeşitliye gringiya ve önemavi çastede. Yani brasti mutfağa merdine بتشكي ولو فرقلية شو لا أشتر بيجم زيدا بهارتها من زمان ما وقتها مزارك بناخ ولا مثلا داي كيما وقتها خارج مرشيد كنن ساعة خويت خص نافدا قرب ببرا تخص نافدا بتشكها ببول ببر لأصل خو بيا مردينه ونجي زانن كي محلبا مردينه مشهورة تارتشناوي كجنجداوي كشنيش مثلا أو ناكل ور مشهورا وجبونا كي وقتها قلت سيبيني وش قضايا تدركه بتوري ولايات ده بتشكي فرق دي ترشيد بين خوارن وينا كي ياغا وينا كي غورا ولا قلا مش مثلا اما جبوغو حيوان دور مشهور جما جما انسان غير كي ذاتن حيوان مردينه فيكي وميوه وبگوشت تزانه يعني بيناكي تبلو هاف كرنا المردينه إلو تشكي يقول المردينه تشيد راسي و قضايا ميدي و باجاره ميدي چينابي مثلا نهاد متفقه مردينه وقتا قم تاريخ عثماني جي امد مزينن پادشاهي زمانه عثماني ده گوتيه ياوري خوش هر سمت كيش مره خوارن كي بينه هر سمت كي خوارن وقتا قو هاتيه ياوري جي وقتا تم مردينه الثوره تسكن الثوره لور حلوه بينه حلوه رش حشكري دراجه وينكيت به نافي خوارنا ويجي انجاسيه بعربيه ذاتها انجاسيه وينكيت بس متفقه السراي بوي نافيت كوي ذاتنا منكي بروتكيت سر تاريخها وقتا قلت المزينه تتكاري قيناقه ويجي ببينه ذاتنا هيا ببان اريكي رشتين چيك نفس انجاسيه انجاس اريكي رش وقتا ما قربان كرديه چيك يا اكاديمي حلوه دي درباس راسته يعني ما قلتش بكم ايكوني زانجي باش سيبنيه مجبوق زاني من اريكي رش چونك امور دي نتنه مردين لمد ميزانه مسابقه ايروز باورم عليه مردين بچكي توربيل اوانزيده ما مستيمج نسيبينه توربيل ديكز باور يوق مالباطه مزاتن قلكي هنا الشرناقي الجواني شحقاري جستونجليز ديار بكرش حمد وريل مت ميزان خدش راضي به ساجا اف اريك از بحثايت كمش بوغو فيم بكن يعني بمشكوده نافي تشي مثلا çünkü هناك دبي حلوه هناك دبي اركي راش جبونا كم قلت ده خوارنا قول ميزوبوتاميا ده كومبليت دبي بري رون هبو نهايرو زيتونيا يعني قالك جي قلامشت كان هناك جي قلامشت كان منها ايتشك يا مثلا قالك بي قلامشت كان اصلا زماني خد خوجي ذاتا الى بركي سربي بيشتغلي زماني خد وقتها قرون قلامشت كان سالقه انسان بسر خوبو مثلا دوف يا غا دوف ما قلامشت كنا قوانين هنا وجي قت نخش بيا كزك شي ذكرنتينا بيرام كزك جي قت بيناي سري محلي دكات بله بيناي نخش ما مجبور سالق يجي قالك باشا مثلا انسان ميداي كي حد كي سندرما وينك قالك خوشت وينك ويجا وقتها قول مردين خوارن چه دبي سيتام باورت كيفيدا ترش شيرين وبخوي يعني اف
تامه هر سه تامه قدنا فهمت وولايات او باجار اتشد به الدرك اللي شد بقول اثر به قارنه özellikle السكني مثلا دمام ليدنرن ما مستتدي به acı ekşin zanım tatlı ekşi qarına olsa am ledinerin aslında ona bajarı durna diye cemeci he yani جمجها من هاوك تعمك وسا كوج uzakto ezbejim te وسا zanın ve böyle bajarı mec demam le koline dikin derdike ve yani kültür amedeci he no زحفه جهه زحفه جامده ام قالك جي بلكي ويت تعمي ناصتين مثلا نكشي ايش بوغ ام ناف خوارني دنا سورك لم تعمد مزيان ام مالبطي خد على من تشتا ابجبر بيت عمي دستين مثلا ايرو وقتا غورا كيفا خو مثلا كيفا تشرط تكاري خوارنا جو تشيكر بش قاوا ليموني عندك زيادتر بخي كيمتر بخي ودمينه سماقه ماشي بنابو دنگه سماقه ماشي نابو دنگه نسا ام بس سماقه جيبك بسراي ما بيك سماقه ما قال كي مشهوره ذاتا نابو دنگه زحفه کنجه مجی مثلا مشهور نه مردین جانت چون که بزارب بنا خودی بیرام بارم ایروته پر سر مردینم چون که تورپیل داین سدین و مردین لی کام هر دیاربکر جی ما قلت بلا اول ما نغیدن ام دیاربکر تعمی وان بپرسن ام منور خانم را باقون استودیو ما بانن ام بیجن لی بله جبر کو پرسکریک چی بو و روش هوای باش نبو مخابن ام دور و پر باقون مرحبا روز جواب خیر به منور خانم مرحبا چاونه باشن از باشم ام گلک سپاس کن مالا و آوا ایرام نگانه ولی بلی ما گفت قنه بیم بحث تعمید دیاربکر جی بکن تمام بحث بکن شیوه ما متفق که پر زنگینه امری پر بهارات kullanmış کن بله وده موضوع سبب پرسم یعنی وقتی جنه که براستی سر و دم عمله دنیرن و گلک خباتیم باشی کرنه هنه که ملی کولین کر گلک برنامه باش و چه کرنه از سبب پرسم اصلا یک بحثا چیرو کاوام بکن بکیش با گلک کسان به میناک و چه دست بیشی کر ولا از بگدتی پر مراخلی بم دیام جنابه من شیوه پرخوشید کرن اجی جوان علیم یعنی اجی کدتی ده میلام سر شیوه بو شخواه مزم بونجی تدی زواج گده مجبوری شیف هر تشت که وستیه مرف و ده میلا خدا سر شیوه بو خانما برمالی مالا خو بو ایشا گرانی ده سر شیوه وان پروگرام آجی حوالک میں خودش توجی راز به نیلان خانم رو که بو میبانه مل دیاربکر گو منار خانم گو چند تعریف ازش بگیرم گو سرچابار ولی وان تعریف را پر بگن کر و کتابک همه حاضر کرد به هفره اوه کتابشی دنیای بیرنجی لقای گرد و گرانی هم سر شیوه برینه مثلا ناردان آشی برنجا بخیلی یعنی ام دبن دواخلی پیلاو و مفتونه چشیکی تنه شش هفت چشیت مفتونه مهنه کنگره بقله بالی جانن مفت کندرن یعنی من گرانی خدا سرشیوه بله مثلا بحثا پرتوک کریا نه و بحثا پرتوک کر و گوت ما پرتوک نویساندیه از وارم و هن کسا به هفر نویساند و ساج مرا باس کربو و گوت خلاطه یکی منی برنجی بوی برنجی جی و ساستاندیه دوی پرتوک ده کی جان خوارن در باس بن یعنی چه نویساندیه نه کم بحثا بکن براب دواخ برنجا بخیری یعنی دواخلی پیلاو مفتونه چشیتی مفتونه و دفشوتی یعنی اشترمه و وانا شیوه برینه ناردان آشی بری باغلی و بیزرگان آشی قدایفه من شخص دیاربکر تعطیل دیاربکر قدایفه و خالبور خورماسی وانا شیرانی منه و جعلی اودجی سطلاجه محلبینه وانا محلبی چشیدی و شتر بیجم یعنی اوه ما پر چشیده ما پر نیزی ست چشید شیوه مهنه مثلا پرتوک آمده 47 48 تعریفه مهنه
گشی شیوه گران مثلا کیبه قبرغه اسبیم سر قبرغه مثلا قبرغه چیت که مشینایی نخنه قبرغه بغدانوسی هم نخنه او هلا مردینی اوشی پرخوش چیت کنش ام بغدانوسی نخنش گوشت بعیبن بهاراتن و آبایشی هم پرسور نکن که قبل دکله ایشم دا تربیت سوسایلی دکن جم دابن فرنه تدی اوشی سر خودی خال مالی کو فرنه ده بغازه کو کلاندی بغازن کو بکلشی گره و بهلسه گوش جح عسی گره بکبه يعني شيء ما بلذات شيء ما برخوشن مثلا هنا وقت زمان بري فراقي من سفرن روني من روني مالي برنجا من آقرج داغا بانا نبن امنا اخن يديمشي علمينه شيء ما ابن هنا امسر تعريف بابو كالانه حنيفه خانم يعني ام بيجن وده ما مسابجن او خانم او خوارن کوسا خوش چه دبن پف نقطه اوز بجم تا گوت یام نسر هجی یه قالو باوا چه دکن يعني جور تگلو او ادي مودرن و بري وندكنا نافه ونتبليفتكن مثلا حتى حال ديار بكر كي جان خوارن وجغيني جيجريز بيجم بتسجيل بونه مفتونه كندرا و بالي جانا تسجيل بونه و برنش نردان عشي افان her şeye mega tescillenmiş bune ama yani طعمه پر بلذت من هر سه شیوه کوید بیم شیوه مگش بلذتن گش خوشن نزانه شیوه بگوش شکن یعنی ای راست لعالیه هر سه دهی بلذتن لعالیه هرمش خو خوارم بگوش چنا بنز باور ممی عالیه سالک الاستودیو می باخم به ممت قجره هر خوارنی ده گوشت حیران او قاس گوشتون چه دکن انسان دی نما فیکیا دخون لعالیه هرم ایشه جنا زحمت بویه لمخابن ام چا بکن خوارنه مجی باللذت المگوت یا اپیک از بیج مصاب بپرسم دمی نها لدیار بکر دما کو امورن دیار بکر جغینی جگری ام چه خوارنی بخون بلا کی جان خوارن وری بیرامه هورو بزورا بخون و برنجا بخیلی بخون و يعني ما شيبه ما برناس كي جان بيجم كي جان نبيجم انا لو خانتا جيت كن شي قبر غاجي جيت كن هورو بزور جيت كن دواغلي بلاو جيت كن مبتونا جيت كن يعني كي جان لو خانتا بسكني هر شي دور ده هي غيني صغارها شيبه مالاش جيت كن دهي اینها اون خبات چات کن çalışmayı ve çava hani jibo mesela jin beter bikemne navi işi de anji un beter diyar bekre bidne nasandın çalışmana kuundikin hele والله ki sağlık sorunu mi hani bir esper sertiketim yani şغلim ana ki nerhatim ama doğazım bira genceme pirekeme bira bir şغلın gastronomi per bir kıymetli bir أنا دارم مثلا مدعوات تكن دارم بزاتكم جينج كيف جانو يقولن خبر yazılmışı gastronomiye تكن برا تشيكن شي بيمي بري برا derkebin yani güzel yemek biraz derken yeryüzüne çıksın güzel yemeklerimiz. Ben burayı Türkçe söylüyorum hani çeviremedim orayı. Yani yapsınlar genç. بلا خوارنه می کو ابره طعم ما حمد derkebin نسا لا بلا ببن برادر کبن برادر کبن yani biraz genç zanbın خوارنه بره از ویاج ور بجم من شیوه خود سفراده چیتکم تمام نبینی ایدیه قشخانه من ترشی ایدیه آدولما ایدیه بروشه من نخره من وانا گش وانا الجم من هنا وانا جدیه من جخسیه من جمزنه من وانا پر دگرلینه وان فراخوش جبو sağlık مجی باشه و فراخی صفر أنا بس örnek ekledim ben. Mesela birinci teflone de çetki tamamı runeyi darabini ne var? İşte kötü birinci de sıfır de çeki ve bir runete de keser birinci hatta de bıraka daha bir lezzet daha hoş. Daha faham kırın inşallah. Benim efendim demek ki en bizim
püf noktaya ve evaqi vakte got te bahsa firagan kiriya brasti beri daykam jî mesela prak me de beroşên bafûn de çêtkirin tenê beroşa me a praka ew bû ew lezzet êdî nemaye ez spas dikim gelek malata vaj bavan agahiyên hêja gotnê te dawî hebin ez dikarim bigirim roja te bixêr bimîne. İnşallah sağ ol. Merج Diyarbakır me bahsa tamê Diyarbakırê jî kirin heye me got bila Diyarbakırê jî xwe neğeyîdînin em bêjin lê wek Münevver xanim jî gotiye gelekî bahsa goşt kir hinekî ez ê aliyê tendurustiya ji Mehmet Xweca ez bipirsim ew qasî em goşt dixwin mamoste yani em dema dibêjin Mêrdîn Diyarbakır Entab goştê bîra insana ji xwe dibe xwarinê bê goşt qebûl nakin rastî jî tiştekê baş em dikin me ez wisa bipirsim ew qas xwarina goşt ji aliyê saliqa me ve çawan binirxînin. Ana gori kan grubu insan, gori mizaca insan, goş yer başına baş değişmiş bir. Yani iro hınik kan grubu mesela amneki bira goş zede bu koy. Mizaca uygune ama hın karşın belki yasak yani nafı. Cebi abi amne karın bejin genel goş başı herkesin başı. Amme na bejin. Vakt nahoşi megoçu nahoşi yani nahoş tine nahoşi. Nahoşi heye ben. Yani nahoşi pardon nahoşi tine nahoş koyaya. Me hete musadgı. Mişi bir kirmamız. Türkiye am bejin Nahoşi tine nahoşi heye rasta. Ere uyavici ev goşi vere yani ana goş ne karın bejin bu herkesi başı. Ne karın bejin. Ana enek insana ne tabi hoca az goş dukum midamı bir rahatsız be az bir rahatsız be. Yani ya az goş benim ditinam bile az bir rahatsız be. Yani ev insan gerek dur bir kebe. Çünkü zaten avhe yer dışarı. Yani insan megoçu nahoşiyeji iletişimavi varane. Yani te ana berina tetişigo. Te goçu te go bena ya duve az bir rahatsız be. Mego bena nahoşi hasta. Tamam. Mena ev mesaj aslında. Mesaja çiye demek ki te dur bir gerek. Şu ez goş naxum mamoste dibet çi Mêrdînî çawayî Mêrdîniyeke çawayî em ez goş qet naxum malbatam jî me guhdarî dike ez zanim her tim diqe herê bavîm dibe ya ev keçam goş naxwe kavê çawa bike lê tendurustiyan me baş e mamoste. Nana viyavi serbejim. Cana ev mesaja te belki binûyê de nexweşî hebe rahatsızlık hebe belki de mizaca te ew yani yapıya te ne gorî çünkü İbn Sina jî ev doktor bavê doktora jî ser vî havî kitap yaz kirine belki ev beslenme gorî beslenme jî mizaca göre beslenme veya güçlük bune kaynağı dersa ya vî havî ev dera du tahap hususene tişkî wextê insan pê rahatsız dibe ya jî naxwe ya jî çidike ya durumu ki yani hoşik benimde heye yani hazma de mesela mide soruna göre ne kadar hazmı ki goş grane drane bir xarabune ne kadar bucu direkt evde ji mide rahatsız ki belki valla goş xum esper rahatsız mı sebep çiye sebep gerek drane hoçeke ya ji sebep çiye sebep xuarın çi de örnek vereyim goş xuar serbeci 2 litre av xuar mide gerek asitlik be o pH ve gerek asidik belki o goş parçalamış bir kere, sindirmiş bir kere. Hazmavi çebe. Tabii hazmavi çebe. Vakti serve av vakı, serve dev vakı, hazmavi de karakter. Cevi abi evdera sebba az goş haznakim, az goş min ne başı, sebba ya nehoşi ya yanlış beslenme, işte ya ji mizacavi ne uygune. Cevi abi goş te goçe te goş başı ne başı, tamam. Ev gori vas soruya, gori vay sebeba değişmişti ben. Ama genel itibariyle ne başı yani ji başı ve o kes xonas begene rast. Ve ne kadar bejin genellemişkin goş başı, bir herkes goş bu koya. Ve ne kadar bejin. Ama askarın veya bejin ve goş var ki goş koya. Bela en az 2 kat veji salata yaji sebze bu koya. Çünkü onlara goş ji hani proteine ve amino asite ve او vitamine ve tek emnaf kuyune gerek او hani vitamin edinci lazım, mineral edinci lazım. Boyacı sebze lazım. Bu abi porsiyonu goş, de porsiyon salata. Bu koya ev sağlık açısından çıkı başı. Bir de goş tıpır bucu ut goşe dav şalgam af ve ne koyu evci dise ne sorun yani başı o A, C, G goş te çağ çekiriyor.
Yani evji Yani o salga em ve noktaya belli bikin. Ha, Tegot ya mesela demam goşt dokun pere dev şalgam yaji Rast. tişteki ve xwarne. Rast. Ev baş nene çünkü Baş. edi dibejin dema ku em goşt bukun bi taybeti jiş bo dev dibejin ev Rast. enzime ve nikarin. Vak Rast. emili mavi nabe yani rast. nabe. Yani ve deme vak milli içecek ama em dibejin ya Dev. mamasta em hertim dev ve dokun. Na. Hatta ji deste mavere legal xwarne em ve nokun. Zaten dev ndire ve kalsiyum. C kalsiyum hebe demir emilim çene be. Demir emilma ve çene beci İro demir eksikliği topluma da beri naha 10 sal beri araştırma medgoçu demir bab bile kazede eksik sedi şeste o ba zılamacı sedi bisiye. İro bela ev besleme yanlış beslenme alışkanlığı mı İro demir eksikliği bab bile kabı sedi haşte bazı zılamacı bir sedi şest. Sebepçi aslında goş doğa aslında demir veya bu demir ihtiyacı demir çi besine be doğa fekiye be doğa ama nakeveci. Yani emilim de o sindirme de sorunu. Yani ve kanalı da sorunu ki. Cevi abi evdera da dev zaten bela emilimi karat ki ne başa bir de sindirme batılamış ki. İrob megoçu mide gerek asidik peki bu sindirme xuarını çebe. Sindirme xuarını bu mide çebe ki o pH'ı ve seyretmiş ne ki. İro çıka aftehi, çıka devtehi, çıka çıktehi o mide ava mide te seyretmiş ki. Rast. İnsan doğru meji. Tabi. Belabeye. Cevi abi evci önemli hususu. Bir de goşt çavaşeki. Evci hususu mühime. Yani çekirna ve kansi kansi içeri abi kansi çitkuy gışık goribe mühime. Ortada kızartma çeki, kavurma çeki sağlıksız ya. Ama tehi buğulama sağlıklı ya. Masi tehi fırını sağlıklı ya. Ama tehi ızgara sağlığa ne bir başa. Ortada bir şey utinici daha beter ne başa. Nav yağı edeceğim çekin. Tabii evci ne başa ama bu abi ev çat çetkici mühime. O a çekirneci hususuk dünce tıkıcan yağı kullanmıştı ki. Yani yağı hayvan eti kullanmış ki, yağı hayvan eti kullanmış ki sağlıklı ya. Hatta arentikdin bejim, bırak hafif insan bırak karışmışım ama arentikdin bejim, İrotu goşte barxe buxuy, yağı barxe de goşte ve şey ki pır sağlıklı ya. Ama te goşte barxe et ki zeytinyağı ki sağlığa tabi de xarat ki. Yaji uya bakın. Goşte hayvan kedin, o kedin barxedin tedeki nafavdu tu buxuy, avji boyu sindirme ve ne başı. Yani çıkaz tek tip goş, tek tip besin be o kasa sağlıklı diye. Bir sağlık jmere got mamusel her devri yani jmere derken ez bejim gelek devre hat nevisandın doktora du got yani jid bernameyende yağa hayvana başline işte damara digri kalbe zarar diye de usanekin. Nahamle dinerin hedi biviyali ve dizivre ev gotun. Veya işler ve habiki derece bakın. Oksidatif stresa insan kute ziyade ben oksidatif stres LDL او HDL او دائره البيجي كوليسترول زياده ben. Oksidatif stresi iki çetke komikçik. Vücut laşemede enflamasyon çetke, ağır metal, toksinlik vana güçlük dikin. Yani sebebi damar tıkanıklığı tek başına yağ katiyen yanlış. Yağ aslında tişki masume. Ona rağmen dıkı onduraya koyda. Hapsetmiş ki. Aslında bak bacaremede hapishane çetke insanı anarşist habiki sorun da raja vana dıkı hapsede de böyle sorunları kebe. Hapishane heye başa ne başa ne var? Yani damar tıkanıklığı başa ne başa tabi. Ama orta av suçlucu başıboş navmede bir kere daha beter baş. Daha haraptır. Cevi abici suçlu ne damar tıkanıklığı, suçlu ne yağı, suçlu vedra او تشتي دناو دنه او تشي نافدنا او كيمياسالن او توكسينن او تشي خرابن وفنا sorunun. İşte bana gerek am çekin. İşte abi sır ve abi hikaye ve derbasın. Mesela böyle bir saat beri bilima tıp bilimi enflamasyon keşfetmiş ki. Böyle laşe insan da iltihap çedibe. İltihap çoğu çedibe, cana beslenme çedibe, cana mikroba çedibe, cana işte kimyasal çedibe. Veya keşfetmiştir, pişti ve tedavici değişmiş bunun, protokol değişmiş bunun. Pişti ve keşfetmiştirin, govala gerek
supplement emsinin çünkü artık reviye me xarabune yapıya revi xarabune yaji besin değeri kim bune be besin değeri kim bune gerek em supplement emsinin çünkü onları bacanın nertine mesela 1905 1908 و 2000 سال beri çalışma körüne nereden ki demiri bacani sor likopene ve B vitamini ve kim bune her sal kim bune bu gibi va çalışmacı gotun gerek em supplement bisinin yani vitamin tablet abisinin o takviye ev derket pişti ve gotunla yapıya revi karabi gerek probiyotik bisinin gerek em vedra destek bisinin pişti ve gotula detoks sistemi me xarabiye detoks keşfet bişkirin faz 1 faz 2 faz 3 go detoks sistemi gerek em tamir bikin destek bikin goribi ne takviye bisinin pişti ve evgişlik xarazmın anaki iroji dibejin ki gerek devi xud em tişkinesinin xwanam duxunji boşa çünkü nere vitaminine xwanam duxunji pir yanlış em çetkin belaviyaji nere vitamini em xaradikin gotun revi xarabiye revi melim çenabe mide xarabiye dev xarabiye kesnavcu gerek em çoğu bakın gerek artık em damarı koda vitamin abisini mesela Hollywood vitamin diye vitamin meşhur bun yani IV vitamin C vitamini glutatyon işte Maris kokteyl işte komik vitamin hene bana artık meşhur bun artık damarda takviye için yani xuarın artık ne xun damar abisinin javi abi bilim her 10 sala her 5 sala evrilmiş bu tabii ki acı eskarın veya bejim İsal çen hazasal milletten önce milletten sonra komik devirajı insan sürekli adapte bu. Tişa adapte bu. Tişa servat tişa habiki adaptasyona ko çekir. Ve abi gerek vedere amser insan adaptasyona insan bisekinin adaptasyona insan çava zede bikin çava am servedera karın bir şey olun. Gerek amser bir fikrin. Ya afwarın besleme rast kültürel me hoşe ama gerek bana yanlış şey emdekin gerek em dur bu kevin ve yanlış abi gerek em rast bikin mesela tek kala baharat kır mesela iro baharat em pir yanlış tüketmişkin em pir yanlış muhafaza etkin gerek em ve yanlışa çözmüş ki mesela ve yanlışa verici evet mesela baharat çıkaz standartize be yani çıkaz saklama koşulu ve rast be dürüst be o kasa faydalıya ama çıkaz ne dürüst beci o kasa zararlıya bak pul biber beci mesela aflatoksin üretmiş ki ortaya hoş muhafaza ne ki aflatoksin kanser çetki ama pul biber öndürevi de kapsın ya o kapsınci kanseri engellemiş ki nahre kanser mesela aynı tişti hem nahoşi dert keb hem başı dert keb aynı var bak yağı var yağıttaki yani ya gerek em bejin çekirin atıştayını mı tabii mesela yağıttaki tava da benim de algı hard biki ve kızartmış biki ya bir şey utine au yağ da beçe de kanserojen rastı ama tabii yağı drahi sebze çeki salata çeki ser yaci mesela karnabahar çeki haşlanmış biki yaci benmari yöntemiyle buhar çeki serbete zeytinyağı deki ve demin başta be ve sağlık ve şahit şifa یک دبک نخوشی یک به شفا جوی هایی مگوچه بهارات saklama koşulları bir. Mesela gelinde zıkkım kavarozı ışık nabine tarih. Emji tam tersi. Emjin ji usa xoşik u camad gerin mamosta. Emdi bilen bibinin kaçı tedeye. Em her tim roni edin İşte çıka ışık bibine yapıya yukarıt ki. Çıka hava bisine yapıya yukarıt ki. Kapalı be. Çıka tav nem bisine yapıya yukarıt ki. Bu çakıt be kanserojen. Ama bana doğru muhafaza bir ki zencefil, zerdeçal. Debe benim aslında baharat gelekin az bir şey koydum sakin anladım mücar bir şey baharat halas ne yapayım kala vat şakır bir abi akdemi vakti me heye hene kan bahsa xwarın abikin edin haber de disem bazı bugün mamusta yema mecmerdin aniye haya bir mamusta bugora eyva mujmali ne de kusurene meysin ve mamusta ma qasi xoş bahsa helandın atıştan jikir brasti evji başı le xwazım enekjem bahsa adiye merdine te bahs kir ya xwarne kuatne tescil kirin az bizim adiye akademik çünkü tilser beji tıkabeti gelek tişten merdine şahane tescil kirin. Henekem basa aliye akademik bikin. Tabii serçava. Akademik normalde nezdeki 21 xwarnema yani ego tescil buna دو جوانه که عالیه میدیاد تشندینه مثلا تلقاریا میدیاده خبرتا زیوا و کفره میدیاده یا
ایدی همه ذاتن خوارنه یعنی مردی مول قاسی سر خوارنه تسکنه چون که کلتورای نکه uygun bu خوارنه مثلا نوی سه چهار کم کارن جور بیجن ذاتن ترک پاتنت مارکه قرومه ده همه درد کوی و üniversite olarak جی ما قال کی خبرتای کریانی هم سر به قال کی سکنه نزدیک هفت حبه ما باش وریای کریبو ذاتن دو چیبون معنی سیج چیبون hatta معنی انشالله اوجی إشارات خو بس أنا من هي خبرينا هالصبح هالصبح إن شاء الله صالانو بخير وخشي وري إن شاء الله. إن شاء الله ودمين. خبرت أوجي وري خبر أوجي جمربي. المردين زاتن وقوم قد فرقية هيا. علوجية هيا وأمنا كما إشارتين نص عندي زاتن روق هيا. عروق مردين مردين مشهورة مثلا. يعني كتلك عروقها تبليها بدكني أو شيء جدانا نفسه. جو فرق ليه ناف خرجة الروق ده قيمة بخوجت كفي ناف خرجة بخودجي ليه كتلك ساعة بسوارة سنت مثلا يا هورك تشيد به و إنجازية ما بحثاي بيشي كرب زاتن أوجد هيفيا تشجيلها خوي إن شاء الله وكبابا مردين هيا هريرة تطلسيام جربيجن شرب آواش تره جربه أو أمن هيفيا ويجينا وزاتن علوجي فرقية مصان وكيديجي عجوري مديادة مشهورة هونجي زانا مثلا وقتها جو بزارك بناخو وكيدي جو تروزي مشتري دهات ما تقول معي مديادة تروزي جتني اليوم مديادة خوش النوسة بله وطفشي ويش خو بنابو دنجة عينه لبام باجار دي هي جرى خطيدي بيجن أو هناك سرته أو سرته ليه مديادة برتازنة قلت تدخل دعما الدواء كده دمينه خوش بناء أصلا جورته بدي خيمة ديادة مثلا مشهورة في حماة يقولوا تشجير بنا ونعنى التنور راسيت بيجي الفيب والجامعة كومبليت شد بياما مدياد سرنا في خو تشجير كده وجيج مرة بو يعني بخير إن شاء الله تشتكوا مثلا الجلك جاتين شيكرين يا جرين تشجير كرناوي أنا وسام بيجن كوب بخو أو باجاري لي أو باجاري خدي در كذي وكي عجينة وكي أم بيجن شيكوبتك وأورفا وعنتاب للسري لهفنا كرن أم بيجن شابو يا أورفاي عنتاب يجي بقنا وقت بقلوي جو عنتاب وجو يوناني جو يا ما يفعل أو جراسته يعني دور ده تشتكوا لهمان جاتي يعني همان الجلك جاتي شيكرين تشجير كرن در كذي بيش نوسام سورجاوي هيا سورجاوي بشكل درجة مثلا أم تشتكن أم نافي في نقلة بنافي üniversite başvuru yapıp bakır. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak mesela me despeker vakta goma despeker me bakır ego vi sektörü rabdle bakın. Vaka aşçıya, vaka xodiye restoranta, xodiye otela, işte kurumet devlette mesela valilik ve belediye ve işte Tarım Orman Bakanlığı ve il müdürlük evanı kera toplantı mekir am iştagali magwa mer reçete xwarna merdine meçe bıkınç bogo İran merdine jiçe be aynı be mesela Ankara jiçe be aynı be İstanbul jiçe be aynı be bogo en azından am dvrda hem gastronomiya merdine hem gastronomiya memleketi am qavat bıkın bogo xwarna وقتها اخواننا مملكت کی تشکیل ببه جرت بر رقلام جی و جر استاندارد ام دبیشن رچته کس نکار چیکرنای دگیش بکه اوجی هم جبو ملبطه ما يقول هاد رابن جبو قصبه ضصبه خدي بأري ان شاء الله يحمى ام جوانا مدوا طامه يحمى بن شفي دفره خوش قليت لي جو بي والله شريكيش بريكي بلند به zaten amaca maji abu و zaten yayınama Diyarbakır civalanmış bu Never Hanımcı god gom txazın zarokemay ha ve bilgi rabın amacamay üniversiteci ava zaten turizm fakültesi olarak gastronomi ve mutfak sanatları olarak am servet işte gırkit sekinin medyada da aşırı programı ama hay mesela duvenake de öğrenciye am serva bilgi merdine yani ne sadece merdine canablo sürekli mnavi merdine kullanmışken am merdine atama am xwarne mesela Hakkari dertxin piyasen xwarne Şırnak'ım dertxin Şemdinlim dertxin Diyarbakır Van'ı yani Antabe Urfa'ya Batman'ı vaqt çevre cirane xwa Bingöl'e Siirt tevanaki hamga dertxin ki sabah dısba öğrenciye malbatı marabun da en azından bilwerbin yani zani bin çiçekin çulo çekin vaqta go xwarin iro mamus xoje meji baskar iro vaqta got bin agir اگری خود تو زده وقتی توی خانه شغل اینه تمامی نامینه اما گو خانه اگری تکیم به تمامی خانه تدید هیله مثلا وقتا گو زده تبهار داوی خانه حز آتیشه هر دایده تمامی خانه نامینه فراغت تیده حمد حلن
وقت بو قلنا حلي قالك قرالا وينك زانبه تشكرنا وزانبه الفيجش بولو ماجي مقام فرا خوارنا مردينه وحكايه واهنه ذاتا ام تخوازو وينك تسجيل بكن وقتا ويرو تسجيل بكي از بنیوانداری که ما استانبول هات و باطمان و دیاربکر هات مردینه میزنه قوم عملما و تشکیلات جغرافی اشارتی هبه ای به والله امنا که نکاری خوارنا خود دگیش که قرال چه به گوراولو چه که بهتر چه وی رستورانته یعنی خودی رستوران درجی خوش به پیشکش که چونکه yani dema tescil kiri be qurali ve nav kırın ve tabii qurali çi be gorawe çetke nikare tamawe nikare gram ki mesela az örnek verdim nikare gram ki khoy zede bxin nikare kem qiyada çünkü tamawe nake merdine çlo çet be İstanbul'a ji aynı çe be gora teşkila gostandına ama şartı ma hana mesela khojeji qayla vekir nem mesela iro xwarna merdine ji bogo merdine germawe zede namawe haya u زانه گرمای نکیجی گل کی دجواره گوراول فیکی گره قلامش که گوراول گره گوشته خو چیکه مثلا بهارات خو خوجه گل کی خوش بحث کر نمیده گره aslında tavuk hiç nebine zaten خوجه چخه بحثه بهارات کر دلیمت لحد بو از گل کی کیف خوش ما مستجل bir tescil kır ve demek bahsa demek baharat qahlinin aynı öyle çünkü iro hakikaten xwarım baharat xoşa خوارم چکرناوی بزنه بنا چکرناوی خوشه ایرو مثلا ام بیجم بحثا مالک صفری اختات ابراق چت کر مثلا تکوسینی بحثا وان بروشه بافونی کر بیجم بافون بو لنا بريده لا علیه و ساعت گوتنه بله وقتا گوت ایرو راب تو ابراق تشکیدی ده تفلون دواده تشبکه وقت بافونه تعمل شخونينه هلت السرعه قرت شكل ناف دحلينه تمام دينا خو بدا متفاقات صراحه ذات حمد سينينا يعني واسينيا لزتا وينك قواما وينك تمام وينك خوشبونه حمد بيسكن ذاتا ويجب بقولوا حتى اجموري ام سيرفي خوارنا ميردينه تسجيلات انك ام تسكنن هم تسكنن هم دهيرن قم مالباطه ماجي فكري و سيرفي خوارني هبي يعني بقولوا حتى اجموري چيز دستمته ام araştırma xodkinan başvuruya xodkin tabii tevlu kurume mesela devletler bağlı devlet vana ki bu ara istişare mutkin yani وك ام بيجن اكاديميك شي ونخبات خول سردكن tabii قارنكو ايدي وربم حتى اج دستوته ونفازن تسجيل بكن zaten gerek mamustayma servenake ji kitab yazkırına zaten hatta kitap bölüm kemiji haya mesela servenake kuralı mutfak eda evce etfazım değinmiş vecibim هیجیان جمر گل که ونملیم نه ایرو دمتفاقه ده گو هیجیان تنبه ذات نخوشی دبی مرحبا اشترد ورده بلید که خو نخوشی اجبوینا که مالباطه ما نو امواتخم متفاقه ده پیشی هم دیرن گو مثلا گوره هیجیانا متفاقه قراله متچبه bakanlık çı onay da be mesela tarım müdürlüğü çı şarj marker be da üniversite may merdine mesela kuralı ve bu derza یا می میدیا دی وانه که چه قرالش مر پیش خصبن ام جگورا وا قرالا اورنجی خود تخن دوزن که ده مولت تخن متفاقه مثلا آنها بالا خونده کار öğrenciye çavel seri yani millet mesela dedi beri digotu ya مهرم bölme خوارنی چه بخوین شخوان خوارنی زانن yani ilgiye alakaya öğrenciye ji o aile merdini tevdez bejim nehal vur çava millet tercih etke beteri çava diçe yani bu kadar speşiş pa başlamış vaqta gaz çuma turizmi ailem hamuga gomatte çe turizmi khoyne beçe boşa yani vaki gelek mal bazen fikri haya ama çok şükür yani mamusta olarak fakülte komple ama aile kene irogo fakülte yeki mesela müdürlüğe yeki govak aile gibi fikir ki pavra bişevren o pavra bimeşin ve keyif ve aşkı de öğrenme albatte xoji vaqta giro mazlema mesela vak bratiye xotiye aile kem nav havdena sıkıntıyı çeydi be am javra de am çözmüş bakın iro öğrenci mecva sıkıntıya çözmüş ki mesela iro aile gelek malbatema de ama onun için xoyanın çi گوتیم دبینن موار الگیا قوم göstermiş کم درزا خود دن وانه که مثلا وقتا گو دچم ماله تشتي گوج مكتبه ما الجامعه عالمين تشم ماله çetkin fikri ve çaxi de geçti be. Ki zaten Merdine gastronomi olarak mektebe ama bölme ama fakülte ama ya medyadeci aşçılık programı ama ve kilket derecede yani çok şükür ve konuda بشراسن يعني غير خونده كاريم بيجن üniversiteye zanengi kursu kundidin aj vak halka eğitimi vak adema ali kariya behevredekin yani vakti yani normalde azbulu bejim projeme hane zaten projeye goş bu apile kema mali mesela dai kema khalb kema mat kema ego mali
والا بمینم بخوازم با علم خواردنی جانم پروژه چیت کنج بوانه که لیوکن که مثلا حلقه تم گوارد جمع بیام خوازن وی چاخم دخانه ما رکتور ما مدیر ما چه uygun ببینم گورا اولو yani genellikle am nabhavda am lafkin yani. لو خوارن تدي وقت بيجي ekip işi. Böyle ekip جبر zaten. كوس سايا مجبورون على كاري هفدكين Tabii, يعني tabii. تدي كاري بيجي از في زانم واش كثير نابيجم Na يعني zaten دبي بلاو ببي. zaten tişkilo kesinlikle namadetine ki gerektine be çünkü iro am akademisyenin am muallimen ama mesela guam tişki guzanibin am malbatı xorna bejin öğrenci xorna bejin gel ki yanlışa el karşıya zaten ki ekibama kadroyama ne ekiyor ne insan ne ulana çizanibin behter cihatta araştırmaya xoddikin تشتغل نوع عالمي نجد تنج أورنجية مرة مالباطية مرة بيجن يعني. مامستس بچند پیام بردوام بکم جرحای ممتون جمر شاندیه سلاویت سر چاوا روش باش کوتی خوشکامن جمیوانی ترزگلک سلاوا دشینم دبیجی کبابین اورفای و لامجونه و گلکی بنابو دنگن ای مردینجی سواری و کتلکی و گوتنه سواری مردین براستی دی تسجیل جستانده. بله. امسا بحث بکن این وان بازار مزنه امسا بیجم اما عالی هرمه بتایبتی مردین هورا. تماوجی لگور من تابیج برکوز مردینی من محتمل او سوار به ما خوشترته اوجی یعنی تشتکی جدای لوان داره او سوار بهیدنا به وقت سواری مردینی مدیادتی فروتون یعنی تسجیل بو ناوجی باشه نو سمام نه از ویج بیجم ترکی اشتغالی که ما هیا گو هر که ما درزه ده فلسفی اشتغالی گوتیا اد به جغرافیا قدر yani qadara memleket qadara insana ser yaşantıya gol memlekete gol etmine. İro havaya go arda go çedbe xoji mesela gelme go çedbe başka dike tavka go dert keve başka dike mesela tavka go lui gelme dibine başka İro mesela trabe İstanbul'e u Merdin'e ne kadar bakıyor kev çünkü nema veneke u tavka veneke farklı mesela yapıya arde farklı vitaminin nav arde de farklı jbo veneke lezzeti jurte u savara merdin zaten teşhir buya hem buya marka köpeğe peşket yani zaten dehne خوب diye de savari gelek tişt merdine çedbin işte acin çedbe kutuluk çedbin arop çedbe işte mesela cari keçke belav çedbe are belav keçke go khord gan haf qasr çed kirin mesela bu qasr salça tuş pevet kirin qasr şwara yani magal ki peş xistiya بجبوينا كي مثلا انا هاز فيج بيجم بلكي الاورفاي مثلا تمام كباباوي لحمه جونيه خوش بن اما افجي هيا شكليغو هورتكن مثلا وقتها قلت خن ارت وينا كده اجيبها كبكان ناف دستيني ناستيني افجي قالكي انا قيمتها مثلا اي مردينه مثلا زبج وقتها هورتكن جي بسطيني اي اورفاي نصيني او تعماوي كبكي çıka kem jibet nokta keda de mine deve keda او etkilemişti ki o artı ser ustaya go çet ki pişirmeye ved ki avcı gel ki önemli mesela ilo fırına go tavece darete hiçya yani meşaya va dare diye de karton atxiye plastika tavece yani او بهنا وات تحتاج كبت سرچ ka خوارنه yani حمد في نقطه حمد في نقطه وين كنا حمجي سرچ کرنا ود بینه سفره پیش me بحث کر خوارم بچیکرنه و معلزمه خوشت به بله بحث خوارنه مردینه بکن دستیم دگلک خوارنه کوهاتنه تسجیل کردن هنده ما مستیم بهارات داویدا سکنانده هنگ دیم هرم بری خواب بدنون بری ما مستبراستی جی وقت گفت بهارات گلکی گرینگن دناف خوارنه ده ادی امجن چل بر دستیم گلک جارم ویدی کن دناف خوارنه لی بکارانی نوا kullanım آواز بیشم هنگی جانم شاشی آدکن ام بهارات چا بکار بینن و ساز بپرسن Ya ana Ali baharat avli şey embejin gerek baharat kama şükür kriye kama şükür aniye yani vej bir mühime avli aduyacı kullanma be tabi gori xwarna be o çeşitli değişmiş ama hatta miktara be bellemiştik yani bir o baharat çizgide tehina xwarne belki tamamen xarabiki ama en başta sağlığa insan xarabiki yani hatta دوزه بده دو وقت زیاده به کار به نخوشی جی بیا به وقت مقداره بجی گوری به باوی نفخورنه گوری çeşitli خوارنج تخیده bu sağlığı باشه mesela Ali Şirani mesela tarçın mesela bejin tekini tarçın ki şeker nayle zede pik büyük yani xoza şekeri var dengeli bir bine Ali tarçın bejim
Veya mesela hani kalıp bitki abi mesela ıhlamur mesela. Vakti ıhlamur yaşı ıhlamur hani bitki yedin mesela rezene mesela veya işte hani Ada çayı em bejin. ada çayı mesela. Vakti de teknaf tek sar ocağı tek sar ocağı da tu vedra kanatmış bir ki avavet tek navi avede o سروي أقرب منه أف نباشه أو أتكلم مادة نوي أو تشتري من خوازن تكلم في لاشي إنسان ده أو خرد بي أبي خرد بي أما تأف جرم كر وتخس نافي ده بخوازي أو در كبه أو أتكلم در كبه باشه على سماق يجي مثلا بيهاوي مثلا سماق ترابي هو أوابي تخي ناف Yani em ne kelinin ne usamamıştı? Ne kelini yani Em vakt demleme çekin. Vakt demleme mesela ama Ali kullanma vancı Ali dekina forenci çıkaz zede ser xuarın oteşet be tekin avli tekide avkas veji etkilemiş ki yani evdere çava dikri çava muhafazet ki kengi dekina foarne de ev giştik etken madene ve işte onları laşe insana bir şoğla o goribi ya kemdi be ya zede be ya cı karadı be. Cevi abi bedra vana pek mühimin. Gerek var hususa emdikal bükün sorunlar nakebe Ali Baharat. Yani demam lugor parna koyam çedikin ve kogut. Zunek ne de mesela cana navrunda em peşi baharat dişavutinin yani çedikin paşem parni çedikin ya cana. Ve de me evna şaşe em daviyede beriya em parna xo bigirin belki çend daqiyan. Biknena baştırırım sen. Yani çıkaz yani vedra işte baharacı işte bitkici çıkaz habik ve demleme ya habik ve benzer usulle ve ava öderki ya en son tekne fuarını ev uyavi başı bana dikkat bir ki o baharat faydayı te pırzedebini ama o tete yanlış zaman tekniği fuarını da ya yanlış bir şekilde tuve etken madavi derki evdra habiki yapıya bir xarat ki. Mesela bahsa çay fekiya kır ya mamusta yani bitki çay em bejin. Dema hincara em dibinin mesela dibejin ki 5 dakika bekelinin ne zanım 10 dakika bekelinin. Le pranici tiştamızanın demleme baştırı. Ev kelandın tiştavi xarab derdi. Hincara em nane limon çetkin em şöbet kevin em bir saata azle denirim. Yani 20 dakika kudukelinin meditiye dibejin bir tam der keli tamayı. Tahil dibi. Na. Dedim hep şaşıya yani. Abi anış ya. Timokino nane mesela. Timokino mesela o vakti çıkarttı ava germ tekniği nerede? O timokino xarad be. Yapıyor xarad be. Vakti demleme yani pişti af keliya. Tekniği navede o çare o yapıyor xarana be. O yapıyor xarana be. Beraber talcin abi. O talbuna be aslında yapıyor xarad ki. Yani ev talbun ne ku tiştevi baş terketne. Edi xarabı ya musabbi. Tabii timokino o xoji o madde emdireveji. Habeki tujun talen ama çıkaz bir kelini yapıya bir xarat ki ya bir çıka işte baharat işte bitki çıkaz da va demleme çeki çıkaz işte xuarın xalas kıtı tekina fuarını da divana dikkat bir ki o asas sağlıklıdır. این باشه ما مستم ملاوا ان شاء الله بيجن جملت رب به شفا ما قلت رجا داوي برنامه می داوی سالا پیش مده بلا شفا جبو هر کسی ام هیوی بکن مرحبا گوتیه جبو کیکی کیم و بخوینم از تشتک شاشینه بیجم جبو رشکا ما مست چرک اوتیا دبیجه بکارانه ناوی ام چاوا بکن یکشی جبو کیکی که جهتری دبیجه ما پرسک که و ساعتی ام وان چاوا بکاربینه Karbinin yani ام چاوا kullanmıştık. Ha. Yani Ali çörek otu oxu bir şey kullanmış bir ki iltihaba onları insan laşe insan da kemdik ya. Bu bir bela iltihabı kemdik ya. Gelinde az dedim ki bir şey marajı kepçik çay bucu başı. Ama tıkar yağavıcı derki tıkar yağavıcı bakıyor. ما وقتی تیاویش در خیلی گرد تیاوی چه در خی سوق سخن در خی سوق سخن به sağlıklı ama vakidin ki mesela tüve elde biki ya ji ev kelandını tüve elde biki abi ev sağlıksız ya ve abi vakti yağa çörek otu kullanmış ki soğuk sıkım ya ji xot kullanmış ki getir bucu o çay sağlıklı. Yani şu pranic market am distinin ya mamuste tişten usta şol mali pirkem kes çedikin met em kijan özellik abi binerin em yine bejin belki besbe. İşte bitkisel çebe, ali fitoterapi be, ali işte va baharat be. Genelde çiğ kurumsal tabii ki başı. Çünkü çiçek kurumsal
en azından vetşa vaad demek ki az veya vakfedere çi yazdı ki az veya bu havi elde dikim bu havi az tıfroşum vaad de o vaada vakti ne diyeceği sıbedü süp caydırıcı cezebe ya bu havi ona en azından çi vaad dedin karın bilinci ama ne kurumsal be kaçı var ve bitki veya elde kiriye soru işareti yani ev ya çava muhafazakar ise soru işareti çünkü ya vakti evdüse yanlış bir sekine ev radikal derece radikal değil evcüsiyadın kanserojen ve abi ya çava muhafazakar çava elde kir pür mühime yani ve abi gerek ciki gerek ciki be kurumsal tabi kiri tarih hareketleri tarih eser yazdık ya kendi çekirne çünkü eğer son kullanım tarihi yazdı ki kendi mesela ders haberi belki çekir be belki yüz haberi çekir be yani ne tane son kullanılmamış da üretim tarihi yazıyor bizim gerek üretim son kullanım tarihi gerek falan geçtik yaz bakın tine be avuç sorumuz ne o arayınca kafaya hakikaten soğuk sıkma yoksa kimyasal veya elde etmiş veya ev soru bir mühime. Sonra mesela Ali ıhlamurcu mesela disiplin bejim mesela ıhlamur mesela vakti çiçek derke ve hafta o çiğa derke. Onun durumu hafta bir devdu te o etken madde ve en zede baş o çağı vakti ve çağı وقتی تو هفته بدهدو فایده زیاده اما وقتی پشتی او چیاو خپات کر او جو هفته مهلته هفته که و تو بدهدو فایده هی اما سویده به سدی یکه جویا به آله baharat acı آله bitki acı tiken gidi devdu آله kekikçi mesela var tiken gidi devdu وقتی بدهدو وقتی ve ne vakti ve be ya zede ya kem be fayda ve keme ya vakti te çoğatı o dönüştürmüştür. Dönüştürme ve vakti doğal çiçek doğal be fayda elde ama çiçek kimyasal bedir abi. Yani çiçek yapıyor ve harap etti. Elde bir ki zararlı ya. O te çok muhafaza et ki yani takısım direkt poşet de zararlı ama takısım direkt cam kavanoz o cam kavanozu vakti ışık nebine çiçek faydalı ya. O üretim tarihi abi yani kendi üretmiştir kendi tüketimi ve hayat mühlete kendi tabana kişiyle dikkat kır etsa bedra mühime. Cevabı bir hususat çıkarttı dikkat bir ki avkasa baharat dibin sıhhat ve sağlık o kidin tuvan dikkat ne ki dibin şey dibe nakhoşi dibe kanserojen. بله مامۆستا ez berdewam bikim ez ê çend peyama berdewam bikim ji Belçîkayê ji me re silav hatine Muhammed Abdulfetah Şandiye sersera cava gotiye roja bixêr serê sibê we em birçî kirin gotiye me helbet me behsa xwarin nakir ê rast serê şeveqê însan taştê dixwin em jî behsa xwarinê giran dikin xem nakê sala nû de îşallah û wa xwarina ji xwe re çê bikin îşev ser sala kan binêrin însan ji xwe re li malê xwarinê çê bikin ji Almanya Arasbek silav şandine sersera ser cava silavê te jî ez bêjim ez berdewam bikim tabi dinaber dilimi digerin can ez nagêjim bixwînim Ferit Baran ji Bandırmayê silav ji me şandine dibêje wekî her tim em vê hefte jî li we temaşe dikin bernameya we gelekî xweş e mêvanê te re silava dişînim ser sala we jî pîroz dikim ji bo her kesî jî sihet ez dixwazim gotiye îşallah ji bo her kesî sala nû bixêr be ji bo hemê welatan ji bo welatê me bi taybetî Xwedê Teala em bêjin erdhêjan bo belatan ji me kêm bike û tenduristî bide welatê me tev de îşallah xweş em derbas bikin bezê berê xwe bidime mamoste Elî mamoste me behsa xwarinê Mêrdînê kir îro em ji aliyê Mêrdînê herin sembusekê Mêrdînê jî bi nav dengir ew em şamborek jî tên gotin Evet şamborek. yan jî her du hemanin ez nizanim belkî te baştir zanibê Piranî em dibêjin şamborek de dîl van bajarê te dibêjin katmer ne wisa em behsa heman tiştî dikin Yani henek bir lahmacuni kapalı henek bir sambusek Mêrdînî genellikle hani bir zamanı xwe bir şiva xwe dibe sambusek mesela yeme kurmancıya sebin emed go şamborek. Berê me digo gelo Şamê hat yani çîroka wê mamoste Yani çîroka Şamê em tam nizanim aslında ama yalnız şamborek gora gonavlek belki cüret bes. Yani ji ber ku nisêbîn û qamişlo mesela nêzîkî heve ya taxmîna min ez wisa taxmîn dikim edbêm dibe ku ji wir hatibe ketibê nav çanda me de kültüra me de yani wê demê em dikarin wisa bêjin dewlet an jî millet ez wisa bêjim xwarin dane hevdû ji hevdû jî standine mesela te got li Serayê encasiya Mêrdînê ketiye Serayê de
یکی لور ببینه و جایی که دیجی چه بکه یا گرینگ لور کو امو تسجیل بکن ام لی خودی در کبن بله. ام تکار مسابیجه zaten ما تسجيلات خوكستاندية يا سمسك مرديني سمسك از بارم بعربیه سموسک سمسك بعربية zaten كرمانجية مرديني تزاني عربي بتركي و كرمانجي كتير أنا فهمتش بقوله değişik navi açıyor دبن راسته سربيناكي سمسك تسجيلات خوكستاندية ليشان برك اما مبقى مثلا سيبني ام بيشان برك ام شيتكن لقى جي مثلا جبوغو نيفاني ميج در وغوتين لحمجون انا ناوي لحمجون زانن يا بتركي ام جوار وقتها ما تقلمت كلام بلحمجون قرتي ام ولد بيش جبوغو مثلا ازب مثلا اوروبا veya İstanbul vani mago hatım vedro mezana ki zaten Konya يجي aynı şekilde pide kapalı hay mesela yani ama nava ama aynı aslında hani pivazı goşte berxaya و بهارات نافده مثلا کیمیون قربیبر خویا تو بخوازه سر توش بونه کیف خود بینه چاقت کاره پول ببره بخیده و هیچ اما چیکرنای فرقلی او دیس دوامت زیوره ته سر چیکرنا وانه که شکلی ونه که سکنه مثلا قونیا tam دگره دبی پیدا قپالیت کن yani tamamen دگره اما اولا ام پوت کمک چیکی hatta امنا که دوی شکلی دیجی مثلا پیزا zaten ya İtalyan امزانن مثلا پیزایجی وقت به شامبرک وقتا گو دگرن ناف کی دیلیت کن چیکرنای farklıydı mesela به قالزون aynı pizza normal bacane sosa ve panire ve bacane ve artık kifat malzeme kifat تشخوات تدنسر تدقري فنقلت نافيجن فرنه تتافيجي فيليتوز النافيا غيدا تليني يعني سر شكلي معظمه همانه سر شكل نافي شكلي دغهري نافجي دغهري بله طعماوي ناولا طعمجي دغهري ما مسجرك جرام كدين طعمجي دغهري وقتاغو فرن به ايريا وقتاغو بكفنافيا غيد شي به ايريا مثلا اما جرانيك نسمسكي وقتاغو اف خارني يقول مالي تشيكن ريستوران يقول درفه مثلا جرانيك وقت ساجي هيا سر ساجي تشيكن للوخنطة مثلا بيقول لحمجونة بيدا وانا كيجي بير تشيكن تافيجن فرنا دارا بيناكي ديشك شيد به اما قلت رابو تاويت نافيا غيد تشيكر اوي ياخ شينت زاني وقتا ياخشان تاما گوشت دچه تاما هویره وی دچه اج بوینا که دگیشت بیانت تا ما مستخوارنا كدي هي او جيز باورم ديسا تسجيل سانديه فخريه تقولنا فرقيه بله بكم شاش كتبي ارب بهيف ترك ام دبيجن بهيف ترك بده بيوشين در واست يعني قلتنا ولد بيجن او ناكيجي يعني جيرو كاوي جيروكاوي نكيج از مرك بس جيروكا جيبك ايش بكم ملتي باشتر زمان جيروكاوي نكيجي اوليا مثلا زمان بردات بيفتر veya بيوشين وقتا قول نو ودبو ولو تشك ولو سبيجي درت كفي وينا كي دش بين افزار اف كتشكي نو تزوجها ولو تخازم خان مالباطا خواشكم خان زوجان ناخو بكن gelinlik سبي ولو تزاني gelinlik temizlik işte pakıcıya işte keyfa aşkı mesela بيفتر كيجي وقتها قلت شيء به دش بينن وي وقت بوكانيه يعني وقت بوكانيه ويش كيت وي بوكانيه يجي مزجنا بهارت يعني يعني شو بهاري درت كمان بيفتر وقتها دارا ويشين به او سبي بونجي درت كيف وجه ملتي مردين به والله بهارا متي وجربنا مشخور حاضر ياخذ منقال بكن امر نشخور بيكنيكا وبكن امر نشخور بيكنيكا وبكن بوينك خبريه بيت يعني شركاينك مج ما مستكي خوي مردين استانديا او جي برتغال كياسكي او حكايه واخواني مي مردين ددي هف ذاتن وجه مقدر كما قناه ترتي كردي استخدم هكا تجي ذاتن او جي ديكا خو علميه يعني و درفه نعلم يعيش ساجد دستي خدا اشتا خصوا خدا علميه اخواننا تشيكي و او تشيروكش مرغو مش ما يكلمش يكر مخاص از في تشيروكي جوارا بيجم يعني تشيروكا يبر خوشه مثل خوارن چاوي ما مستم جار اول از دبيسم ياراست از مرديني ملي مجي نبيست بو خوارن كي چاوي خوارن چلو يا زول اشتر بيجم نواوي ده گوشت يا بيويشين انا اما اف هيا خوارن مي مردين ايگو فيكي كيفي نافدا تي بيشي گوشت بچكي سوركي فيكي خوتي دنسر مثلا اف خوارن قورما افيديام تابلو هفت كنم سركلي كي تشكي تاوجم لفتخن ام بني اغري كم اف نولونا اف بيشي تي دوفي خو سوركي تي بچكي دوفي خو قليني وقتا تقران تي گوشت خو افيجي ناف گوت گوشت خو افيت ناف تي بيفكي خو اشتا بيوازشين وارتو كيفات تشز چراوري av sosayına ki av zaten başka tişki dinan keviraf av zede baharat nakemne de av sadece ما گویا سه تام تیدنا خویا ترشا و شیرینا
شیرین شکو دیتی مامسته شیرین بناویجی او چیکاوی هیا مثلا ترش بهیف ترکن خوی زاتن işte tırş cana bir من tam ne tırşın. Mesela وقتی به مایهوش مایدوش بی اموناکه ویچه آوا لیمون کیفا خامد بردن سری. ناتس آوا لیمون جیب سونه دامد بردن دا. ما اجاقا ام پیت خن ام گوشته خو ما بنی تبسیا خدا بروشا خدا ما راخص. ام فکر خو جدن سر فراغی جدن سر آوا قوله گوتیرای بکن. عملیت کن خویاوی جی پیدات کن قپاقایت گرن شغله ساعت کنی و 2 ساعت دا بنی چکی کم کن نقل کی خورد نقل کی کم. اور شغله اداره اول بیجم شغله ساعت که ساعت کنی و جوی خوانن کسی نکل لفخستن نینا دیگر لفخه چون وقتا گفت لفخه او بیفتش خود برده دبی بچک او جی هم شکلی نخوشک دبی هم طعمای نخوشک کی وقتا گفت چکی کرد ام بنی وجاها خود گرن شغله 10 دقیقه نور وجه هیجنو شغله گو امراج نیدا از بول örnek بدم مثلا ها قالك جي خوارني وقتا گوش کن پیشی لفتخن نور لفتخن رانی امو صادقن اما اما ام هدی کاش کوشه دراجنش کوشه که دیسم نه نقول لك يعني مثلا دما والي جديد وقتا قوم والي هتكن جي غيرك لبنا كيف فرقه او ذاتا جبول ام سر مردینه تسكن دما مردینه مثلا من ev merak kırmam mustedi prani dema xwarne goş çedikin tişteki tırş yani limon mesela vaqtayım praqa çedikin dayka mı goş sumaqe dawiye biknede çırdı be nakeli zunakeli beyftir jî tırşın ev goş dikeli yani lurum püf noktaya kaçawan dikin yani goş çulo zaten goşte me barxa ya da em karika be ekujane gerek ek sağlı be يعني ام عمري مظن ام ناخن ناوي اخوانا çünkü وقتا گوشته ما عمري حيوان مظن به زو ناكله جبول حيوانات يكسالي هم لذته وهم زده يغج ناغري مثلا او aslında جبر يعني بيجن برسكريبشن ناوي اره امام سما بحث ميردين اكرم بحث ترهم مزرونه نكن نابي نوسا ميردين ترهم مزرونه جبنا يعني ترهم مزرونه tabii ki بقدر بقيمته ويجي تشجيع قسطان دي zaten او ناكيجي تزانه ايرو pestila merdine باستقاوي مثلا ابناكي مشهور جبز دو سجوق dediğimiz yani avçıkıya gün bahsediken ابناكي ava şir çeydi be şey avap direh çeydi be bu oynaki mesela av harire tatlısı ji normalde vakta am ava direh bibinin am ava direh çeydi vakta ava direh ne bilin am mecburi bidimse çeydikin leya tama oynaki bidimse çeykirna ve uya şıraya direh farklı tabii ki يعني إيرو ترهمي مدياد مثلا صورة وأنا كي تعامل çünkü إيرو وقتها صار طبلة جانا جيولو قدهات فروتن ما تبرسي رنجي ولا بتجي أشقة ما تقوم أبي مدياد يعني يا ده مردينة يا ده باجار كي ديج مردهات çünkü وقتها قلت بيتخوي تزاني hani شرابة ترهجي تشيد بتزاني مثلا سورياني شرابي هم بيجنا جيرا د مردینه د سوریانی شرابی zaten peşketi bnavi xo gelki dengini gelki dengi bnavi deng çebiya buenake avtra gelek tiştadam kullanmıştıkın ego txın bastik ego txı pes evana kitişmişti öyle mesela sucuk و دمس yani amnake hatta av çocuk buna care came jmara çek çetkir hek dums çetkirin raste hek yani gelek cara ve hek dums seji gelek ji manave daxst piyasa mesela حلاوات دمسيه تشدبي يا مردين ادفيق وندا مشهوره يعني تراج مار قال كي قيمته ازولت كان راستا ترهم مردين جي بقيمته يكشي لمردين سورياني çöreği te gotin mamusta evgeleki te tercih kirin هناك متخازم بس صاحب ki her çıkas سورياني اجمر ما بيجي مردين evji hatiye tescil kirin az باورم بله سورياني اوجي خدام شاشنه که طرفه مناصره başvuruya کربون çünkü az bile zanım hatta ما باكر بو دجبو استشاره وقتا تسجيلي ما باكر بو خوجه واجي ام خوجه çünkü فرق زانه مردين ديل ودين فرقامه جبنينا وقت برانا نافدنا راسته جبنا كي وقتا ما باكر وانا كيج مار قول ما تسجيله كريه ذات وقتا قلت شيء tarihi yere mesela şkefte merdine وانا كي المزينه كله مردينه المزينه Burada sergilemiştik aslında. Mesela az bir camilik dervete şorte gare dibima avçiyet bir Süryani çöreğe mesela am çetken. Bu enake paket ki hediye edin mesela. Tabi hena kana pare خود hena kana ulo jbogo hatıra ve bimine hediye olarak dedin emaneki. Avcı baharate nav gel ki çeşitlina
ki gerekçe mahalle bevaneki mesela kullanmıştık. İşte şöyle bejim hevileye farklı ya. İşte zerdeçal mesela cana cehennek tıkınavda. Ama Chicago belitke mahalle bu. دناب ده خورمه هنو سما خورمه. مثلا ناباوي بله خورمه جی kullanmıştık. Xurma tıkıvak püre ولا دهيره makinede benake çetkin. يعني شو قد ما انسان دخوي او بهارات او طعمه بهارات وطعمه به خورمه ته هلا کی گونوش فرنه درکت گو فرصتات ها بانا گلگی خوش بو مثلا. انا هم مردين بارا مي بخورم شاب بله. ما مستعد بيجم امضاء ميد بيجن يا نه ات خوارنك كنت بيجي از هرتم چيدكم انجي دبيراني نامده belki جي بيركاته belki جي مالباتاتا مايه her izede ki jan خوارن اشتري وسا معنيه كوي هي وسا برس يعني ازول بيجم اما ام معلم مثلا ايرام زاروك mal öğrenci yokum تعلمين خوارني farkı gerek martına be aslında. Ama قلت بيولا تبي خوارني بتعمايت بهتر عجبيني تبي خوارني بهتر خوش شيت كي اما اجي زاروك بناخم خوارنا ما حمو گوشت فيكيه سبزم قلت كي عندك تخش بقوله kebaba merdine maciban diye mesela. Le ama vaktan gudbe bzarok bunakho çocuk bunakho ki fahmش niskera nay. Hatta servine keji mesela cana babem meded غيد تقول ما تسمعنا ابو falan. Ve ama vakta göz alimim eskatna navi şeydim. Yani kifayete çırvare çırnave çtevler cemaatine zaten tamamtın. يعني her izede ya kubalat al serbiyen bejin ilgi atal serbi. Yani ilgi amser xwarne goştun zaten. Normalde aji meslekimi az alakarçıyım. Oteladat vakta şoğulim. Zaten sektör izhatım yani ne sadece ser kitaba. Duvena keda amser xwarna goş amzede tsekinin. Mesela vak iro اشتغاليا قام بستيك هاوس مثلا vak و devere gonu vakırna meşhur buna. Yani ve kültüre merdine am txazı vak ve devere gonu ve bunu meşhur bakın. Xwarne merdine am derxan peş. Jbogo milletema sadece نهی مردینه اگه هات زیارت اما ای ملت ما و باجری دی ام خوازم بعد قارنا مردینه اجبولو حتی اجمته ام قارنه خو مثلا گوشت علی ام چیت کن یعنی گلک جیجت بیجن دبی ام قارنه و گلکی گوشت نما ام گوشت ارتم فیکیت خنام ده يعني فرقه خو مشهور يعني وي دنگي ونچه دكنم بيش بله قارنا گو از به والله افتعمای خوش گورامه اد انجاسیه يعني نظام كابل كروجة كم ميواني وهم بنيرن بني إذا بيروح بدم ما مستعمل بني ما مستبر لسرقوش سكن اللي أجوي دمي وساب برسم دروجة كده إنسان بلا طاش تفرابين وشي بيز بيجم خارنا كتشاوام بخون حتى قوم ويدنجي بكن. Ana ki besleme aslında her abi sağlığı belirleyici. Yani bir abi biro işte dibece gastronomi aslında gerek o tıp camiası gerek bir bazı istişare bakın gerek bir ders konusu. Hem Ali öğrenci evancı hem Ali aile veya aile yapısıcı gerek ders bedin. Çünkü euro besleme euro nahoşi ohtetenceme emekika beslemat açı. Abulem soğlama ava. Kaçı dokuy çuvat koy. Çünkü euro ohte besleme yanlış be. Besleme nahoşi derbaz nabe. Yani ezgende ve çıkardı bejim. Dedim ki beslemen doğruysa ilaca gerek yok. Beslemen yanlışsa ilacın bir gereği yok. Yani bir ehemmiyeti yok. Yani bu abi besleme çıkar dürüst be o kadar başa. Ha peygamber avli av. Aduyacı çıkar hendik bukun başa. Çıkar az hendik öğün bukun o cinse başa. Çünkü berinaha konfor o kadar ne bu? Euro konfor priz biraz ede bir em şey em dokun em naşavutin. Mesela 7 saat beri 5 saat beri mızıneme 10 kilometre 20 kilometre meşyan. Kuana çıkar gram bu kocu dışavuti. Yani mutfağa Antalya'cı, Merdinci, Urfa'cı sersibe grane. Arabi merdi mesela sersibe şey gran dokun. Tişki başa. Çünkü otel roja çoğu şiardı bir tişki gram bu koy. Te terdike o piştivet düşüğüli te dışavutini. Başa ama Euro kültürame tabii ki devşirmiş وك بري نينا يعني نوك بري بري، دتشون بالي دكرن بك او خارن زود حزمان راس، كتبو راس. يرو امتن سر ماسر ودن سر بيجي ساري راس. خارن نايشو Bir de serbe em naxun am bugün ji em sevu dokun ivar em derin dokun serbe rahat kevin. Yani ef besleme saate bir kere yanlışın. Yani uy abi goş bala bukun ne sorun ama tikari bir şey utini. Yani gördü ve hareket tabi yani. gerçi bir hareket ebe gorivet bedeli bidi.
Bedeli ve ne diye? Ve şahı bedel laşite nahoşi olarak dedi. Ja dedim ki genelde böyle çıkas sindirim sistemi koy bari grana ki akosacı laşite nahoşi derine akebe. Mat bedeni koy ale sindirim etti bir bari gram ki o tu gore veji havcı etiketine ki çabuk şahı nahoşiydi be. Ale goşte başa çünkü protein Euro am ketojenik diyetin komuna hoşa. Çünkü ketojenik diyette ter dibi tendik duhuy, napef nahuy, tipir abur cubur nahuy, tipir şeker nahuy. Çünkü o şeker nahoşiye, şeker iltihabe. Yavi goş ne sorun ama goş çağ goş. Çağ çekir avudra bir mühime. Yani kızartma çeki ariye, haşlama çeki ariye yani sağlık açısından. Yavi çekinavici dürüst be ne sorun ama bir de goş da var. İşte kansi veji dukatçı tıkat salata bukuyor. Tevejde var ne sorun? Ve abi vedra besleme çıkaz ağla ve vak varne beje goşt ve tişi gram be ne sorun? Kendi dokuyor. O piştiği kat içtiki. Piştiği tratyevi yoksa da düşüğülü. F vedra bir mühime. Yani hareketçiydi ve hebe demeyen bir Garip hareket ebe o piştiği geldi rana gibi yani apır mühim eve çünkü vakvanı dibece hoca Ali hoca ne var evden gare de em ivari dokun ivari piştiği em bir hareket ebinin yani tahminame vakvana kes sertifiçe nake kes nifoçe nake ne var Yani genellikle hocam rulo afkharın bered zamanı berede mevlid ala çetkirin. Normalde o vakti niro da çetkirin. لأنها كاس نما شركة. بله نها بجبو شيفين شركة الأصل. Yani şive çetkin ev şivci vakteve yanlışı vakteve bir yanlışı. Çünkü mesela iro em muhte tişe tanımlamıştık em doktor olarak abi ki em sosyologuncu abi ki em nav insanı da em gözlemleme dedik. Bak ajana em dedik ki kaviya Türkiye Çin'e harekete yorulmuştun abi. Komu şarjı em gözlemlemiştik. Mesela em ali hayvan amınların hayvan birçiydi be. Ben hay birçine be tişkina koy ama vakti birçiydi be. Dire kuana kodu koy. Pişti veji dibe ivar. Tişti xiber veji ne koy. Mesela ali miriş kavimlerin miriş brodu koy ama dibe ivar direkt mesela koy. Kuali xiber veji ne koy. Mesela af hayvan aslında ritma hayvan acı insan acı benzemiş evde ben aslında ne kopka. İro ama insan çitke birçi beji duha ter beji duha ivar beji duha ber raketine beji duha. Yani ritma bir harabiye. Gerek ev biyoritma mı gerek dürüst be. Bir de tabii ki konu tabii ki değiştirmiş bakayım. Mesela huarın keyfi bukuy ariye, o stresi bukuy ariye. Yiro toplum olarak hem strese mezede böyle ne bak böyle bir saberiye, si saberiye, kaygıya mezede bu ne? Mesela beni saber belki kaygıya meçi bu, kam sebe çi xuarın hebe. Sebe parname hey antine. Hayır, belki kaygı ev bu. Ama Euro kaygı ne var? Kaygı komik düşledin. Yani abi Euro televizyon stres faktörü ya. Euro toplum her abi kaygıya ve stresi üzerine. Euro okta em puarın dokun. Genelde em ve strese kal dokun. Yani em ve duyguya hoş dokun. Euro yek bize de şiirani dokun. Acaba bir miktar cinsellik aşağıda cinsellik bu ya bir şiirani dokun. Yani bir hevir dokun, işte art dokun. Dedim ki aşağıda sevgi aşağı yani selamete sevgi nasini, babaya koya cahwa sevgi nasini. Ete ne sandı zamanında. O aşağıda bir abi ali zihin kısmı izlerim. Yani vakti kuarın dokun bir kalk kendi kuarın dokun ve valla split kem stres yapacak split şirani dokun bir kuarın dokun. Yani demek ki valla ezber televizyonu zana split kuarın dokun ama vakti film dinlerim kuarın dokun ama kim kuar fam nakim. Yani bir abi azede dokun. Çünkü iro insan ortaya kuarın dokuya gerek eftişki va bir keyif benim sama. Keyif kuya bir de eftişki olumsuz şey ben işte duyguya olumsuz ve gel dur bir kebe. Yani televizyonu haberler mineri kuarın bu ki yanlış mızına. Çünkü iro mesela az bir konuşuyor bu ya diyeceğim. Iro otoimmünite o biz istiyor. Mesela Hashimoto tiroidi ve biz istiyor. Romatizma artrit ve biz istiyor. Diyabet ve biz istiyor. Hipertansiyon, işte alerji, işte sedef hastalığı, bana geçtik temeli ve otoimmünite yani vücuda mı, bağışıklık sistemi mi,
saldırmış va dokuyamadı ki gori saldırmış dokuyadı ki gori ceve navi nekhoşi değişmiş be. Peki laşeme boç saldırmış mı ki? İşte evdira soru şetiye. Soru avli geldi az veya bir tarif dikim. Ali mesela çölyak tarif dikim. Çölyak bağırsak duvareme baş sisteme saldırmış gibi rahat ki yapıyor ve karat ki çölyak. Ard dokuyor hemen art pişti de heavy hot pişti be hemen saldırma şey be. O heavy ne kadar gluten bu kadar. Gluten dur ki be. İcevi abi vakti kuana dokuyor. Çiçe dokuyor. Çıkas çiçe hoş bir fikri şifa ve şifa niyetine dokun. O kadar o vücudu hemen başka sisteme saldırmış gibi kuana abi. Saldırmış ve düşman bellemiş ki. Mesela komikine hoş deyince mi belki hoş zayıflamış mı? Tenceme pişti am kural dıkın peşavi. Yaci derim ba hani diyetisyene kural dıkın peşavan. Pişti kural cana xarad bin. Hevir duxe, şeker duxe. Ama pişti ve pişmandı be. Az mesela komik var nahoşa yazdı sinimci. Yacaz va cana az eğitim jidim. Az dibejim ki vatişi xwar be şifa. O belki ne baş beji. Belki işler zararlı beji. Ama be şifa. Pişti ve pişman ne be. Çünkü pişti pişman da bir pişti ve dugiyetecin olumsuz bin vücudu da bir komplike na fikre, bir basit fikre, bak zararlı fikre. Ve tişete var, tişki ne baş de fikre saldırmış gibi be. O çağı işte otoimmünite tetiklemiştik ya. Yani nahoşi tetiklemiştik ya. Cevi abi fuarın bir başı, fuarın şifaya ama kijan duygu, kijan Kijan histema fikri xwar nuxi ew da xwasa pir mühim e. Tabii ki xwarin dîsa me goçe çêkirnavê jî pir mühim e. Me got xwarin dirêvê çi dixî dirêvê jî mühim e. Bana giştik dibin bo salga me dibin faktör. Cevî abi ev Soryete dîsa em toparlamış bikin. Beni em ketindan gerek sana sağ Yani xwarin sağlık pir mühim e. Çünkü me goçe me ku nexweşî eşittir beslenme bir dibe faktörümüzün. Nahoşi, o tedavi bir kişi beslenme getirdi düzeltmiş peki. Cevî abi beslenme, ali sağlık da bir büyük mızınık, fark mızını. Yani gerek bedera işte dürüst bakın. Yani demem hiç xwar naxwe hebin. İnşallah sağlık ama tenduristi ama jî baş be. Her tişi xwar ne dest bitkin o zaman Mustafa. Aynen öyle. Em karnı sabıcı. Baş em pir bahsa merdine kiri ama Mustafa ki mesela ciger Diyarbakır. Rastı edil her derite naskirin. Her çıkaslı Urfa'ya ez bağırım jiber tescil kirin ama Diyarbakır beter derket yapış. Yani ez ne şaşbim Diyarbakır roje 500 ton ciğer te xwarin. Hekem şaşı got bila temaşevanê min rast bikin. û satê gotin. Yani rastî jî mamoste dema xwarinek derdikeve meşhur dibe tê xwarin an ew qasî xweş e û millet tercih dike wê ferqê mi çawa zanibin? Yani berevê ez tişkî pêşin ve. Elbet kerem. Yani ev pêşin totagonar pêşin ton ciğer. Yani revij mesela prezide tê xwarin ciğer bir tê xwarin. از حبيك من استاتيكا نرت جاكي برينا سيما بري او خص حيوان ناي جيكرن تركيا مثلا كوري تكتما جير كوري تكتما نافيوتشي او kokoreç kokoreç. Gori kokoreç mesela tüketim kotuna. Sonra nertim ki bana kolmuka ihraçtıkın yani dervetin. Derve vaktiyen jimnetim koşurevan pır xaraptin. Yani ali kezebji, ali reviji. Vakti hoştu nehi undure bacerde o bir de ka amna hoş hayvana ke çavaya ne olsa. Hoşya ve bet ne bu. Yani bana küçük faktörüm ya bir evdara pır mühime ya beyvete Namam usta. Tişterin rast demam bejim bila brandına peyde petne giringe. Türkiye'de tüketim bir zedeye ama ev tüketim Türkiye hayvanı ve kaçlarmışlar ki dervette. O derve kaçavatı nizanım. Ya o belki Konya'da belki Konya Tarım Bakanlığı be ama. Edi kakiye serve mücari biştağlı hem nizanın mamam usta. Evi rastı Konya Tarım Bakanlığı çünkü sadece onun zanın gastronomi gosti hayvan gosti hayvanat yani am çetkın çavatti ve soğanlar ki mesela avnake tabii ki vakti gosti
ev işe var yani varın şu var diye yani hune ders bedin o da akademisyenin yani ka evdara ev kas tüketim malzeme yapbaş o harap mesela az supplement yazdık mesela az fitoterapistimci homeopatimci mesela az pür supplement yazdık ama supplementi yazdık az nahoş dibecim az kefili va firmama ama va firmedin az ne kefili var çünkü ona standartize çenakın hani yağ mesela tavsiye etkim aromatik yağ mesela az orta yağ tavsiye etkim mesela kekik yağı orta hoş elden ki dibe zararlı yani insan kare bu kuca nane yağı mesela az dedim ki nane yağı bu iltihaba mideci o ülserci bu veji başı bu revici başı az nane yağı pır yazgım patçuli nane yağı limon yağı nahoşe menazdıkın az vassene yağı pır yazgım çünkü reviyeme mideme hakkesi harabeye o iltihap zualdı ki bari bir pakış ama çabuk karbinin maması ama bana şu an çelbin az bir abi az dedim ki efse markası kefilim ama bedin az ne kefilim nasıl nakım cebi abi hunji sonuçta üretim müdüre hocacına kavana malzeme kurtin çavatin yani gerek fidera gündeme başı fidera hebe gerek hayır zaten yani gündeme ev baharat çavatin çava elde dikin çava muhafaza dikin yani ev kokoreç o ciğer o kala ciğer kır çünkü amcim dokun ciğerat diğer bakıp hoş emzar ben emçi dokun başladı ama gerek emzari ben yani serbest gerek gündem geçe be yani akademisyen hune bir şey alın hune serbest oturum çekin gerekirse gerek bunu servan emçi dedin ama emzanı ben yani ne samamız ama işte bu amda dünava amzanım çadı dünava hayvan mesela وقتها جو شرجت كشتي genellikle hem hayvanın hava merdini go mesela kasabe mahaya amzanın go çulote ki hatta izna veterinera hatta Tarım Orman Bakanlığı izni damga ve nekeserine bir zaten ama Allah şverişe hocbur nakin o birebir em hayvan mesela amnayn üniversite şarjı nakin direkt am bağlı ser transfera market am destenin ama anlaşma mesela derke bidere haya گوشته خو فیکی خو تشمیشler هم jur destenin ki amnake zaten sürekli denetleme dibinin bakanlık Tarım Orman Bakanlığı işte veteriner hekim o daire odalar birliği tişmişte öyle vanaki kontrol etken hatta onay nevi zaten vakta gut fraga mezenet marketa da gelecek mesela vak nafazın navi abejin vakva markete mazınca damga ve hayır sereza işte Tarım Bakanlığı onaylı işte Ev Sağlığı Bakanlığı onaylı tişmişte öyle ki olabildiğince em devlet pırsın mesela ka vaka go hoca bahs kır muhafazayet çulot ki ortamata müsaite ne müsaite na mesela ilo goşte paz و مريش افقل كي رزق مثلا جو درك الجرم ده بمينن او بكتيريا فيروس هنا كي جوتشي بكت لا شيء انسان ويشاخد ب نابه اورنجمت ب نخوشه خوجه ويشاخد اشتجبو اف تشي نبي راستي طب وغاسترونومي یک دستک هفن aslında ایرو از دائما öğrenci خارج بيجم وقتا ایرو تخوارنا خود قرالای چی بده چنه کی تب مقیاج وری işte دسته نه پاکش بده وری دسته خود direkt بده ناف خوارنی مقربیات دسته تب که ناف وی خوارنی ده کیجه تام کر ابي بين خوش که نورا هیچ مجبوری به چه قصانه نخوشخانه evdra zeytçi gibi bejim ama ev agre har mesela onun sen sütlaç mesela cana onun cevutini mesela pürmüzdü bejine makyaj ondakın makyajı var edikın eciser komut şeydecim vardaki makyajı edikın o agre çek har ev yanlışlık pırmızı bu sağlayan insan ama sonuçta görsellik ama bu görseli sağlık yoksa görsel veya aslında konika gel ki tartışmaya normalde eser sağlık etsekerim açıkçası nasıl görsel etsekerim ama mesela sütlaç ile vakta bu şaltene o küçük şeker tavsiye aslında o şekeri evet şaltene veya او قيماغي شير او هيك هليكتر ذاته او استاذ بيجين ya özraj çekirnayı qabahat az var ama jibusa aslında gerek akademi gerek rehberime be rehberime çibe rehberime xorne be rehberime xorname ve xorname be çünkü iro ali besleme tabii ki hem doktor hem pürünemsemişik me goçi me gona xoşi yani az sebep prizeken dedim ki ne xoşiyat bu derbas be gerek beslematici dürüst be besleme dürüst be ne xoşi derbas be besleme rast nekiji ne xoşi derbas nabe çıkaz ilaca bedim teji bir 5 sal dedim 10 sal dedim dema o bari o gram be mamas bari o sıvıktı be zu satam ama iro akademi dünya atkozum ki soru ki sual bakım iro elbet mamas da kerem soru bak azeki hani
ki jون بپرسن akademi میدم olarak hun servi abi çoğu sekın yani Hocam. ser ali sağlığı da Bele. yani ka tüketim gerek çoğu çebe gerek yani gerek oturum mızın çekin Bele. gerek dekin gündema Türkiye yani iro Merdin üniversite ilk üniversite Merdin'e Merdin'e, evet. Hüseyin'e Mor Yakup. Harduci Hem Harduci'nin sevdiğini. Binina. ya bir az görev mızın isteyim ses دباري ما جران كرمامız. bilim burçebiye, akademi burçebiye, Bale. o dünya ilk burçebiye, dar geçit ilk insanlık demek ki ne dar geçit, ne be Göbekli Tepe, demek ki dar geçti. İlk insanlık ve uydur. نفجي أمهين بون أما- ما إيدايا كانوا دار خصمامız. Demek ki ilk insanlık uydur çebiye. Yani ilk insanlık vur, ilk üniversite vur, ilk bilim vur, o demek ki gastronomi veci merkezi ama vura. Yani. Oca gerek uydur Merdin kongre mesela havcıya kongre ne sadece o oturmak sadece sempozyum gerek kongre çebe ki kardeşim ev sağlık o beslenme gastronomi gerek çabe standartize gerek çabe Bele. evdera vahusa gerek onu belirlemişken yani ona bakın kanun ona bakın kanun ki ev kanun gorive kanuna gerek insan bişalın gorive gerek insan huarın çekin gorive gerek eğitim çebin. Cem abi bence ev ödev mızın Gel ki mazın şey bu ama mızın çebin ama onların bakın rektörü ve İbrahim Hoca nazık Bale. hemen mevzu nazık muhtezm yediğim başhekimim tanışıklığımı ve konu hoca vidra hebun. Evet. Yani onların perpişan rektörüm yani kan vidra kongre çekin sempozyum çekin o ser sağlığa insan da ev beslemen pır mühime ve her roja derbas tebeci gündeme sağlık ve beslenme pırmızın debe kan vedra dünya hitap bakın ne Türkiye dünya hitap bakın vedra kongremizin şey bakın af kongreci gündeme bela va konuya başlık benim va başlıkacı görevi alt başlık şey bakın kongremizin şey bakın yani Bale. evet teklife az dıkım hem soru hem teklif. Ser çava zaten dve konuda rektörü mecli zaten Sayın İbrahim Özceser dve konuda gel ki dürten kablo ser tiştevlo tsekine gel ki zaten ma rasit dibece ma nige khoy peşi am bir adım ilk adım gava peşi ma avet ya av coğrafi işaret o qarna merdini gom tescil bıkınç bogo bir yanlışı kesi çene ki mesela zeyt berneke ve navqarne bere duve hayvan be ya da ayağa nava hayvan be mesela en önemli sağlık yek jvaneke ya İro mesela فيكي هافيني ام قال ام بيجن اورنجي خو ام بيجن مالباطي خو كفانيه ماليه ام دو مثلا تشتي هافيني ام هافيني خون تشتي تشلا من تشلا خون يعني va adma peşi zaten ma mustema ego reberema servat işte hey sekenen lejana je tzane وقت مثلا زلزله çebu وقت pandemi çebu وقت işte tıştınje paş kıstın yani Rastı yani şu pandemiye gerek tişt dereng başkastan venaki hediye خددن هاف يعني راستی تبيجي سيمبوزيوم كمازن كونغري كمازن ام zaten سر gastronomi ما تفكري بيارش ما بيج بو كيف اورنجي اوري اورنجي خو بي والله فام ام تشنيغو معلمين ام تكارن درخن piyasaya şani insana bakın ويا sağlık eci az öyle bejim zaten diyetisyen bölümüme yani derse mesela diyetisyeni haya ser özel beslenme haya ondan sonra ser gluteni vaneki haya mustakime zaten vered labke و mesela her hocaki branş ki zaten haya ilo gıda hijyen mühendisliği mahana de bölüm hocayma اجوار جي سلاوين شينم لفرسر وانا كيت سكن zaten mesela وقتا ام درزاتشي etken am pavra drone'un am toplantıyım bakın am be mesela ve derse bidenj bogo öğrenci buxoy ama ne işi yani niyetama zaten am nakhoşa gemkin çünkü yiro hakikaten وقتا yiro خوارنا خود دقت نکي وګما خوجه ګوتیا نخوشیا کی زیاده به ام جي هدي دي مثلا و اشاره جغرافي فراغه گم بستر مثلا خوانه گم بستر و و وجمه دست به بکن ام هدي دي مردين دياربكر Antabe, işte Bitlis, Urfa, Hakkari, Şırnak, Vadra, Mamustey ve üniversiteye serve alanı ilgi yani sadece ne gastronomi tane diyetisyen bölümü, beslenme bölümü, gerekirse tıp, gerekirse sağlık yani hemen behavrede ama tekiliye de be inşallah ve baştır be. İnşallah yani hediyeydi tabi derbekede zane tiş çenabe و جزانن ام نزيك بنبدر ما زرزلك بايا قلكي ما زما شيكر ما قونيا ما فكري محمد شو سر وا مثلا جوانا كيما قهما ام
بچکنان جوار چه بکن اما گزک در که راحت مجوار چه خوارن که راحت گو بخونه مجوار بکن ما فکر و حما بيت سر که یعنی وقتی خوجت بین حمود ترکیه براستی بو عالی کار و تو ودر بهوار وام و تو ودری ودر مزو سابه پرسم نه مثلا از نام نبیجم اما yarışma خوارنه ادی پرزیده بنا تلویزیوناده تاثیر که چوال عالی گاسترونومی کر ما مست یعنی اوقات رکلام باشه یا خرابه یا جنب بیجن ناوی باجاران مثلا دوان yarışmada امله دنیرن خوارنه که پر عجب درد که بیا فلان باجاریه براستی تاثیر ارینی کرن یا نینی کرن از خواست منکم بساوی عالی مدیاتیک بکن yani ser medyatik rastı emiro çi bejin min zana çünkü master chef am karın örnek bedin gel ki je mesela öğrenci gelik je buenaki tişte godur da ditin نها بيشا قمرة هيا وبشت قمرة هيا راسي يعني إيرو أمني كارن دروا بكنور إيرو بيشا قمرة حمتش قلي استانه خويات كي خوش خويات كي أمر بشتا قمرة كس نزع مثلا إيرو يكي جو توريزم ده بشغلات فيجر بيجم روجاينينا شفاينينا تحتلاينينا عيداينينا آيلاويرا نكاري وقتي خد زيادة درباس بكي أما جو وقتها جو بعشق بو كيف ودلو جام فيشي بكي جي قال كي بكيف خوش بن çünkü sürekli tırnav خواردن ده sürekli te tavı çeke te tavı sallamış bike te sürekli baroş ararla bike te bacana ور كي شكو te goşte خور كي ev henek jî hena jî xoş memnun dibin و هناك جي هنا مجبوري فيشي وقتها بكي نها خوجج بحث كرب كت قونيا ستريس ده حمتش افا اصلا ده وقتها قلت شيش بقولت بكيف عاش بخي او ايش خوشه اما ايرو مثلا سر برنامج از نچما ما برنامج نها از چو بشتغلم نخوش بچون نه yani وقت ilgiya millet ez dibêjin yani وقت piştivan yarışma betir beşin gastronomiye xwende karin gastronomiye kurse vezê de bu herkese de bu şef est karım tabii mesela be valla yarışma meyza az ve xwarne dedikarim herkes nadı be şefim yani emtikar musabecin انا حتى قلت كلمه متفاقده او شيف بنا حتى قلت كلمه متفاقده بوي متفاقده وافي كيره وي goştira لبكن مثلا şef durda program çıkaz be 2 saat 3 saat sürmüş ki ama خوارن ka gran zaten kalendinavi çekirnay sadece 2 saatte ve cihaziriye بفكره حتى تحاضر بك حتى تشتغل حمكي اماده بك بخد جهده امنكي هي وبدا بشتي متفاقه فراغه وششتني هنا مثلا ابنكي قالك جي نورد بها demek hakikaten amnavaki ya televizyona çünkü televizyon sadece çı göstermişti ki خوارن ويك ilke çekti ve dema çekirne çekti و وقتها قلت خيت تباغي دد بيجم شفاء طعمايد ميزه سلماويد ميزني اما نزاني كي بشتاوينا كي هاي تشنينا تفرني باغش كي تفراغش تي ويد دي هاف شو بده هلا قلت تماصي تغوشت غوشت جران تشكر به بويا غي وبوي بهني حتى تنظر صافي بكي يعني وقتها كي قال كي اما ادفيجي بيجم حقيقه قال كي اتكلم مشكله مثلا برنامج غسر خوارن تشيبو yani brastici de bala millet betirli sere. Peki mamustacı aliye turizmi ve de mamle binerin le her bajarı edinej botene merdinem de bejin ama le aliye heremi tesira gastronomi ansar turizmi. Mesela debejin ya turizma gastronomi edi. Evin hadı çaste diye bir çeşitli devam. Ki tesirin çavalit. Ya tesir bağlı hemen zaten pavrana. Vaka xobrana az öyle şer bejim. İlo turizm ve gastronomi yek zaten sadece alana ay farklı ya. Mesela beri medgo emeçim ber bahre ber denize ve emeçim ber işte tavki اما شخوره تحتي لكن ايرو قالك شيء يجي بخارنيتي مثلا ازبيتش مثلا ازبيش دياربكر بمحسا دياركر ام بنقل مدينه ولا نكدر يا از انقره تم veya İstanbul istem بكازر ما دياربكر جيري بكم محتاج تم جيري تكم جي البدء تشد مزيم كليه مزين مثلا قليه ونكد وزنداني ود مزين مثلا ابو كوبريا ود مزينم بوينكي turizma Diyarbakır behtirici içerbe. Yani zaten nava gastronomide gerçekten gelki restan diye xwarin ki ve gastronomici destek baş mazın da turizme yani. Pxeravlo ekonomiya ve ki restorante zede bun, otele zede bun, işçiye gobe iş mabun pxeravlo kadna işte yani istihdam ki pırmazın danede aslında. Ben mamust mesela ما دست بگیره ببارن ما بحث سرایه کریه. بله. ما گفت شما ماموستش بحث فیده و زراره ویجی کرن لی مثلا جبو خوارنه که کنچیه بکن ادیهن malzeme lazım. Her çıkan soğuk berene beji, her çıkan soğuk yan bejin tamamı belki vitamine ve dınavda tüne benji. Naha ev sera lugor ve jbo gastronomiye. Aliye ve erinici tünene çünkü hem malzeme tuyanakın. Yani fedai ولا هيازول اشتر بيجم ادبانم ايرو وقتاغو ام رابم نيفان كي ما بقدر وري ام بما انجاسيه تشيكن وقتاغو انجاسيه تزاني يعني مفسماوي نم مفسماوي مجبوره يا حشكن
ya mekana buzluk edeme veşerin İrot mezenet serayda çetbe am ihtiyacama bu namine zamane bere meçet kır mesela teknoloji vakta ul qasi gelişmiş ne bu meçet kırma beyiftir beyve xonake metkana baba şorda medlandır bu qarana be hatta hejil sebine ulat ki mesela panire xo short kan تخنا بوجو تعماوي باني بله گوشت مکسوت هبو نه گوشت مکسوت yani بخوی زواد دکرین بله بخوی زواد کرج بوجو خرانه be aslında zaten kültür ama بوجو am sürekli mesela zamanı berede orta çağ işte Orta Asya dönemi hem de bejin wiçak hangi göçebe bun devera yerleş geçene bu wiçakı çet kırın گوشته خو وگو گمت گفت مقصود کردم پنیری خو شورت کردم خورد برنج بو گن ازدان zaten hayvanı ve buarabun şire ve masle ve ne buar çedbun o devara guduçun zaten fake guduçandın خوانا خب bu şekilde aslında kültürel mi veneke rabiya yani خوارنه ما şekli ma ilo goşte ma zede bun ve hiç bu zamanı icmar hatiye iş bu veneke خوانا ما zede goşte yani ne خوارنه ha her zamanı berede mesela Osmanlı'da va devrede Artuklu döneminde karın hiç bahs bugün yani بله و دمی من بحث سرای کریم ما مستمسته گفتم ایدی میوانی که موریم تکارن معظمه سرای خوارنا هاوینی یا دزستانی وان هیامد چیکن اوجی ویتامین و تمامی نگوهرینه دمام نبینه گوهره یعنی مثل آکو هاوینی وری چیکرن بوان ارکا و آکو زوستانی وری چیکرن همانه yani بله یا نه از örnek basit بدم am çele avacımı dinle bakın ama havini verdin ne no yani te serve mani aslında vitamina ve naki tamam ve naki de vakti vede ama avçıya av sadece bu gibi ola am ne benina yani mukarna ke gran çekin mukarna ke gran çekin ama am çulot ki mesela goştema bu hayvana go am xoditkin özellikle am goşte kullanmıştın bu am goştema xoşa tamam erkeğe maca xoştki yani küçük öyle hafta tamamlanmıştı ki bu beyim. Yani bu baharat acı ve tamam küçük yani küçük baharat acı tabii yani bir baharat zaten kuarna goş feki çenabe. Mesela Ali Avrupa mesela hani restoranda mızın mesela hayvanı xo mızındakin ama hayvan muhtı mızındakin ji kuarna ve av kontrolü çekin. Yeme ne başladım. İro mesela hayvanı hem tüketmişken kişilik yemeyecek kişilik zararlıyın. Sonra vakti hayvanımızın dökünce müzik terapi, biz ya müzik terapi. Beethoven vetken, o işte klasik müzik vetken. Bila stres aveken bedi bejin, bu kogoş nerim benim. Tabii. Çünkü kortizol zede be, evet kortizol zede be. Bu insan şey var tabii ki, ev tehlikeye veya nahoşiye, stres eve, evçiye huyna eser, huynaya vur, eş be vur, nahoşi be vur. Cevi abi aslında konmuktiş vakit beje bütünsel be bütünüyle vakti des bebekin pır kıymetliye yani beri mutfağı beşabe ka çarşı bu beri be vir işte be udra ka avcı ardeve çabı iktimavi çabı şarteve çabı çünkü magod hlamur bile hafta ki vakti bir evdu pır değerli ama beri hafta ki değeri kime pişi hafta ki değeri kime nane kekik vakti ve değeri zedene 2 hafta 3 hafta değeri zedeye çoğu xarad be beribeji jiber belki ma mesela dibinin taybetin bahsa serayet kani bila xudiye seray xona qaydin ama ev feki kuş seray derdi kevin emne denir mesela ev vitamin değeri ve kem dibin yani dedin avda tünene em dokun ama zarara ve tüne ma musta yani kesinlikle zarar mesela xiyar edip ev bena xiyara tüneye tabii dolabı dedimine ve eksingir dibe yani ev zaten bena çişe bena vedi ev Muhammed'de undrebe nabeji ben mesela bu nane timokino mesela ev bir antioksidan ise oksidasyonu xarat ki yani çişedike paslanma nail undre laştı çevel paslanma iltihap nail çeke kanserojen madde nail çeke antioksidan yapıya vezideye ve abi ev vakti ve Videvdu, gore ev şartı ve uygun çebeki ev etken madde ve antioksidan ve zede çedibin faydayı pır zede çedibin. Ev kişi önemli bir de önemli çizginin beşim. Mesela Ali ana kala dimsekir ve kala şirane ekir mesela. Hani mesela işte kültürel mesela dimsiye, ev işte sucuklu ceviziye, bastıkaya. Bana mesela elde kirra ve çaya, tradbi şireyat dikelini. Şira dikelini.
و piştiği te ev beli aşama vere te bana çetki. Euro te avat şkidatki te ev life ve ev dreve komik vitamine ve daveji. Ava vidatki fruktoz ev şekeri ve darki. Şeker zero hakez zane ki iltihaba laşi insan de enflamasyona laşi insan de hatta nahoşi deriye nahoşiya da evet ki ve abi ev pır sıkıntılı ya. Pişti ve tedisat dikelini ava vidatki ev zaten tehlikeli bitete Dedikelini evcara duya bu tarihte. Tehlikeli mızıntır ki o pişti ve tüketim aveci yanlıştı ki. Çünkü genelde yine ivari ya Pişti xwarnê. Pişti xwarnê hem ser xwarnê tüketmiş ki o dised tehlikemizdir. Ya bir yani sağlık, gastronomi veya işte beslenme bana kişilik aslında hevdur pır alakaline. İnşallah az umudukum bana kişilik inşallah Rast bibin roçeki mamızda. İnşallah. Yani a usulavan çi ben gori usula bir tüketim veya işte rast be İnşallah baş bibin bejinimsa. İnşallah ve tenduristi ama baş bibin mamızda inşallah hevtin ve esertim de bejim. Xode mahevci weneki ama xode westeremek yemneki. Her bernameye demiş doktor Horan Abi gerek gastronomi baş be, gerek işte tarım baş be. Ya bana kişilik saç ağaya evdün. Yani Gireday hevin. grayda evdün. Bey mamızda ben bas av qasi merdin ekran basa kaburga dolmasın nekin ango parsu nabine usaz bavarım. Demam de bejin merdin evjite birame. Merdin yani. Ki basa kaburga dolması bike belki tarifayı bir de iş eftedi sersala Yani hinkes belki tarifayı para belki- çekin. تعرف هاي وناكي ولم كان بدن وقت كي زيادة جر لازم نزكي 8 saat 12 saate gerek fırının kede öyle hediye diş Yani o qasi dudreş de çekin Qasi mamızda. dudreja ki zaten kaburgaya Diyarbakır'cı Ve haya. de me iş efkesini kari çekin. İş sal kedi inşallah sal kedi iş karşıya bakın. Dikku da çedkin mamızda. O qasi mesela bejin iro beroşe düdüklü Na zut çtan çedkin fırnada ya. veya fırna dara veya normal fırna golmalı kulamıştıkan. Venaket çetke ki zaten Tanure falan da ne benevsa mamızda. Tanur avan da ne benevsa. Na tanurada çenabe çünkü ama tanurada nane tanure hoş şerbet garaj korkan tanure şevke. Mugo belki yani biraştine pişikle gibi saatte değil de aliye vanet tanure da xwarna çedkin. او ayrıya او navet be kuyu kebabı او da geçti be mesela aslında tanure jit garaj çeke yokta go sürekli tanure da kontrol beki agre ve habi seri deve bugreş kora او جماعة إشي بينك مالت زانه إشي خلاص نابت تجارة İşeme gelek hem آه çavak. قالك نبيجي ونبيها Her tüm işeme hayran hem çavak. وليش بقوله كيس كنترولای نه که اما ایگو بخوازش خورچه که کاری چه که مثلا ام پاکی بزنم بیشن و یک برخا کیف واجبه تبخوازم ملی واجد کاری چه که اما گرن کم پاکی و نکم قلا İmam Hüsem de bejin ya kaburga dolması be parsuya çirabi. avcı haya نه حتی بحثا قیو کباب کریه تگونه که او نه که گرن که دور داشت که اما اب پشتا و نه که و چیکار نه که نوای برنج دادگرن یا kaburga قسم اف درام چیکی برنج وقتا گو دادگری ولو لف گریدن وقا اور روی وقتا گو ما گرید ددرون. ددرون و نه که ستریج و فیلمه و نه که دگرن سر و تاویجن فرنه صار 105 درجه نزكي حي ساعة جورا حيوانات وينك اما جو حيوان يكسالي به شغله حي ساعة بس وينك Yani 8 saate اما kapır هيدي derece هيدي mamızda. تشد اشتا بخوارنا هيدي دي مثلا ما جويا ما جو اجري زيادة نباش تام زرار دي سقوني تشسر سالق ايه جبو هناك تشخا اجر هندك بي تشخا وقت فرح بي والقاسي تشي ترج مارايرو حتى جبو هناك ذاتا قبورغا مثلا رستوران می مردینه دیاربکر جمع خناف چونکه جبو هناك پیشی سپارش آلستینن مثلا زب ایرو نوانه ته هاتن ته تلفن ده قدی رستوران ته به نوانه مش اسطنبول تن ام خوازن ایواری قبول غیب بکن ابد تمام ساعة شش شفق رابع حزريات بكي حتى ساعة شنده حتى ساعة 2 سیا 4 گورا گو ساعتا گو تم ساعت ببیجا و بری نکب شف که بیجمر بیجا چونکه وقتا گو رستوران تا در منیه خوچیت کن و نوتين نویسن دبیجن يعني جبو خبر غیر گرک اون و پیشی سپارش بدنامه çünkü xwarna go Yani İrom herin mesela canım da Çin lokanta işte hen birinci heyli sereci goşteye de bejin kaburga dolması. aslında karin çekin ne gömlük karin çekin Ve deme yani hazır dikin ya yani هناك جي حاضرت كنت أبيجم بوزلك كيلكا جو نيفاني وادر كتن شيتكن وهناك أشتيوا نيفيش أبي وقف مثلا فرنا جوتين هفيري خو نيفيش أبي شيتكن وحاضر ياخد كنت أبيجم قرني حتى وقتين نيرو شيت بيجي أخي هناك حاضر ياخد ولا جيتكن
وەکەگوم گوت هەنێکژی پێشی دەچێت کن تاێژم بوزدک نێوانێ هاتن چێتکن ددنەوە یعنی خواردنەکە زەحمەتەوێ دەمێت ئەمە هەرگەلێک جارە قبول غێبرکیان پێدا ناکەن یعنی دلێ نێوانێمە گوهریدا ئەگە قبولغە پێدا نەکرد وەکە گۆماس خۆجێژی گوتێ جانە حیوانێت کەسما گوتکن تێرا مڵەت ناکێ بخوازت کارێ نگێ وێنەکێ قۆلێ وێژی هەمانەمە وەک بەنزەرێ وەیە نوڕێوێ گۆشتی هەستی ئاە دەرخێت تفتف لە میشکێ باوی سەر برنجاخۆ کی زاتنی ئاوەژی محتەمەلە ولە دنوە نەتام قبولغێ چونکە لەگەلێک لە قۆنتان و سادە بینن بەێ قبولغە نۆرمالدە شکلێ گوتێ چێکردن تێر سەرویسێ مثلا ئێمە مردینە سەرویسا قبولغای ولوتکن پێشی قبولغە تێنێ ئۆرتا ماسێ شانی وتکێ بێوا گۆشتێەوە ئەوە و پایرە وەختا گوند عجبێنن بێ تەمام دوچێ ئۆندور وێجش وەر سەرویست بکێ یعنی گەرەک ئەو هەستی و گۆشت ببینێ دەبێت پێشیان ببینن کەسی ناخاپێنن یانی باشە ئەم باسا گولیچێ مردینێژ بکەن دەمامەژی هندێک مامامۆستا گولیچێ مردینێ فەرقاوێژ مەسەلە دیاربەکری ئاژی باژارێکی دیمەیرۆ پەر باسا دیاربەکری بلا خۆ ناغیدێنن فەرقاوێ چییە چونکە ئێمە تێبیرامن مەسە جیاماژی چێ دەکرد تەنورێدە چێ دەکردن دیاربەکری بچێکتە نکن عالیە مردینێ هەنێکی دی باڵنترن گرۆڤک هەنەکانە چێتکن gelek jê mesela ew jî testçî standî ne me jê ev nekey standê ama dik mesela kulîçê me hinekana weka gum got guroverkî çêtkin ew neket firnê malê de dikarî xwar çêke ama hinek wilo dirêj û piçikî qanûn çêtkin ew genellikle difişên firnê dara ya da ev nanê got samonê çêtkin ji wa firna de jî çikî firnê wanekê zêde hemed deverê aynî derece germbûnavê heye yani pişirme ve nekeci gelki önemli. Baharat evser ki zaten kuliçe gelki baharata degiş nakin. Baharata gülüçe cüda ne olsa mamusta ayrıya yani izbeci. Mesela deman çetkirin dugo baharat ve meherim biktir. Sadece nave hatta herkes öyle zanneder baharata kuliçe. Evet. Yani tübe iro çin nav de gerek şey min zanneder. Sadece bir baharata kuliçe. Tamam. Menece o bepirsi mamusta çed nav baharat edaheye. Yani vakti got emak baharata gülüçe zanen de vakt tarçın jiheye vakt mahlep. Ya tarçın haya yeni bahar haya mahlep gerek çıktı habet ama yine ki çünkü huyat ked orada. O vakit edici hani insanı mesela yağavi biber şekli yağavi hoşuk be işte ber çıkı tama hekacı var ya sarı hekat kene be kefaymış kunci arate ber küçük kunci sarı yani iro am çıka baharat da hoşuk bakın navji payra ya sonu katmana gam beri gam çe bakın am çıt deniz sert aslında behter am tamaya dastayının adve farkı jit khazem mal egon mal gohdart knas bejim çünkü iro vakta got bu khaze gerçek tama kuliçe var tişki navejin sar sadece ber kuliçe o çünkü beri gozar maverjim ma mesela çetkirin hekletkirin hekletkirin vakta go hekletkin tama heke bari gerçek jerte hala zertka heke tamu behnaya zede yani gerek işte baharata tamre yani tamam çünkü o baskındı biz bağırıyoruz. Nosa böyle jayni ve zeytun ev der ki binabu dengin. Nosa basava bakın dise mercimek az bejmiyan hat biram. Beber niske merdine sor avcı testçi standiye. Nosa lqoseri wanji standiye çend işte kuber çavim kat mgot az bejim kibe mamustik kibe avcı uru rovine şoy. Uru rovine bele bele. Ligelek cahaya ama wende khudi derketne. Çava farqavi ve demem. Yani av gora restoranta mesela çulo çetkin hanekje salçe tkhneda hanek salçe nakneda mesela ma vaqtan merdine çetkim salçe nakneda مثلا طرف انطاكيا حتى يوانك قال كي صالتي مثلا رنجي وقتها كنت تراجع اوروفيا تجناس اوا سوسايتي دردخي تدمزين يقولوا تشكا صالتي هي ذاتن صوره ذاتن رنجي نفس راسته صورت كي بلا جايني ما بحث تروزيان كير ما بحث عروكا كير ما بحث علوجي كير ilk bebet çema mortste azwenajı meraktık ilk bebet çika avcı kutilkin şekli kutilka da yani kutilk juda av juda ne çekirnavi çavaya fark çekirnavi nakye kalandnavi وقت نورمال كنت لك ما يسيبين قوم تشيتكن اما او نافينا كيب عربي ياسكرنا يكببت او يعني مثلا روق ام تقالين يعني ناف هيك عادات كمثلا قيمه ناف خرجاوي درفديه مثلا وقتها قلت شكلي قلت الديه ده او ناكي نتدرينا ساجه سافارته بلغري ياغو هورتن سمدي وينا كيد بيجني او ناكي ولا تشيتكن تكلين ساجه اما مثلا دياربكر در طرفات دياربكر هناك جي هنا كلينن وهناك هنا قالينن بله ما مستمگرek spaskin seri sabitleşten bir çi bibin mala tava jmerdine haya bir ser çavata ti gotenek de davi habe edem maqadan tkarisla ve qobiş hem beje gerek spaskin ma mustamala tava am tkhazın vej var bejin gerçekten vakta hatna mır hatta ha peşi amjwar azina
ام گل کی سپاسن ام سلاوا گل کی یونیورسیته خو دشین چونکه نهال مد مزینن پیشی رکتور ما پروفسور دکتر ابراهیم özdeşer onura rektör yardımcı ma profesör doktor Serhat Arman و توریزم فاکولتسی دخانه مجی پروفسور دکتر لقمان تپرق و حتما می ورگ و آماده کر و هشتو گمان ورجی مدیره می مدیاده دوچند دکتر عبدالرحیم قپلان جی ام گلک سلاو حرمه جردشینن سرمت سکنن کیفا مگل کی جوارته چونکه ایرو گو وقت برین حاجم گو ortamایی که aile به keyf خوشی یک درزاد de öğrenci خو öğrenci جون زانن geleceka nesleme ya geleceka memleketime ya poşrajame ya am gel ki jwa razina xode jwa razı be و am gel ki teşekkür ederim. اش سپاس کم به دکتر مهمت اجو از گلک سپاس کم مالا تاوا مامسته ان شاء الله سالا پیشی ام بجن تندرستی ام باش به ام هندکی سری رو بدن گوتنه وی داوی از بگیرم پاشم خاطر خواست sağlık bu cibe gerek kuarın dürüst be kuarın dürüst be ne hoşi sağlık cibe باشه از گلک سپاس کم مامسته مالا و بری تماشاوانی می هیجا ادیو کی هر سال از بجم او اسپریا کلاسیک از جی بگم سال قدیم هفدو ببینین از بجم هفته پیش مدی سب میوان و مجارن جدا عمل و دری بن خو باش بنرن سالانو جوره هیوین خوش دافازن خوش بین روز خوش بین پیشی ام تفدش بو همو ولات ما بخاطر و روز خوش بین داویا و هفته خوش تر باس